mama me kutankra miensa me koye choba aduma na me ba mam no o ma me banku na me dia ba na me nkwa miensa no ya bedi ba ma free ahensan park so ba me kwatna ahensan park so wo ba na no ne tie no ho no ba anu aprako na ma na wo ba ne ton me kun me wa no ya santin kramoni minim sankan ofo na komachi wade ne prako nam enso me kun tumi ko wale wo ba wo ton prako nam e wa ahensan park so a mo yama nse medie o bedi mani akasa fridge yesi be me ne dem ma minu munsuo no wo ba na to preko nam na ansa no na be ma na je preko nam no da be sha fridge num wo so me wale wo no na me preko nam me wale wo so ye kremoni de wuchi preko enti no me pa wonti wuchi me preko amra mo no me wale wo ma me preko biem na fe de wuti mi ko wale wo ba no to preko e preko be she fridge mu dia ene na mama ne kunya menim na adene na adene pa enti e bra bo me twe ma so me na me no mi pia mo ni se mimpie ngo fa ba fo ni meda no ana me ese mimpie ni akwa mama na te adu di aden di na o se mipie na me ne nkwa me nsa no yakwa hefa ezi fie na woti mu efe na etin ebusua fie na dan ba kumu da ho na me yi me ne nkwa no kwa dan e dan ba kunum me ne ba man ti fie ba kuzu obi da ne dem kese wo jame ono oso nkosum me enti no ono no so wo de me kwa nso abusua obo ne kanti no wo na mfa me nkọ ne mo ndo ba ye me ya na me dai mekọ ampa so afra tete ne me tida kumida hometia eyi mini ma kapa bi ye de ne nkran me nsan de etenai fine ye call ye no edi 3 days that time yi mini ma no okọ ne pratwen ho no mai ti no ni fie okoda ne pratwen ho ba na me ma no ye di eti abom kapa bi ye bedai ye betena nya me feda ro ma ye bom ma ko pia putu aja new site ye fere container e ho na me konya da bra me ne nkran me nsan ye ko hye ye wo ba ho owurewure ma tietie ya ba ho wo ba be ka che me se opeso fa nkran me nsan no do me be school hansan because ho na nkwane da eco school na me so wati ase wo de nkwane ko school hansa de ya ne mini problem ma me ti ase mo fa nkwane ko wo de nkwane ko du ye no ne ma me te pram so ene wo de nkwane ko ma ne ma mo pram so ne ma nkwane ne ma me nye den enkwatena mama me ti ma antena me ko pram so wo o ko fa me ma ne se me ti ase se me mo dam a wole ne wo ja me a me wui me ho de me ma hwa nkwane no wo se da enti na me so mo no ba ma de me ko social warfare waskwa Mr. Dixon anima was kwa social warfare. You have said woman let the time no show me by me the batin asem no. You can't some no social warfare I say and penny for me no or move 7 years. Sabada by me no 7 years before no Emma Beman no. Kitchen or 3 years in the men for nothing quantana. Metiasia Emma Beman no 3 years now come mention one shame man say every week bian one for 40 cedis e me na saka tuwa no na me me fan saka tuwa no mama ko twa no once pe wan ko twa biem man fa ho mamusa ho asem man pa ho asem so yeden antie because minim say akra ba ko pe da abeka me nsa de e mmodi biem me me hwan bo biem mebo na ma de me da share ba ko na aka no nso nhwe mienu na do so enti mi yi mani man sikasem kura na me anagene because minim say nkwa no mu na yeden e ya me ma okay enti di man na mama me nya kontu say wo say me tu kwan ekwa leba no no mana se ne modern papa na fa na tie de leba na kontu kwa fu okokoi ye di ni tire me so di mi ti ba dai e ba pere wo wu nkwa mekọ bi ene wutie mu nsam de abaka se wo nkọ ne nyina me bu enua ye dai egu maso se mekọ nya me na hwe nipa ampani ampa ebe no soin e ma me tu kwan kodu leba no me kodu leba no so me konya fie hie mu a na me ye adwuma kama na ma me ye adwuma na me nya wan ye no afa me nsa dua me nsa tan ni nya sate se e pro adan adwuma ben na kwa esa adwuma na me ye cleaner ase ni permit ntia se half help no ntia me bwan wo fie nti e fie adwuma nti anytime de ka me gasa me ye adwuma no enu me nsa so atan ni nyina me nsa no me mo nyina etutu ye me ka she boni na o se o enya big deal o de e normal eye season ene sense baby ono maduro nye e ba fe na me sam nya na e pro e na me san tie dia me free agent we Ghana say na atome ti me de me san san de ba no se da bi we de onti mfa nchina nya adwuma no ye fa nko office picture no ho impatwa da bi e na me de me ko office na ja mu we man de me ba back me na me ko panda roma ma bedu me krom Ghana me bedu ye no me hwe na me san tie dia na me ko pram so ho na mako he me man Friday asichem se ne yesiko mama ne konya menim se me free kumase ekodu pram so abonten no be me na gasa nuanom ebun do de nyame asawurade de so di lenda be drasum duem lenda se wabade a wo ma no fa wo mko enya mane wa ha because kwa blood enkura no ebre o ma me wa pram so abonten ase ni 20% ka bon fa bi ma me 70 years wonya adwuma a otimi hwa nkura me nsa no entumba no mo so franka sa fa wo mako na ngopon do be drasum duem a lenda fa wo ma eni emi sun pram so ye pa na bra me mane frafom ba na me hwa nkura ntirinyi eni abaya kura atia guru fi ne so be go ebesi ne form na wo hwe de me aya me se go omunum nya apropro
nuko me na wo mo sin go mo num nyina pro ye twitwura mo sen kwan na bro 70 years wo da ajo ka twitwu wo sen me me kro tegu nkra nyina ene ne ada na me pake me ne nyina me kunu mo fa se fori nyina ka surrender wo bedu afan kra ne ko okay man ka se na me fa me nyina efire pram so etu eputo je na ho na mete no mama sa me de nkra na fire pram so ebedu eputo je 12 ebo 12:30 na ba me ne ho hancho obefa ne ma na me se he ne hena ha kwabra entiase na se mi wa me kra na matu kwan akodi ba bibo afe na ma badru na mbe he me ma na se me mfa nkra na kra na me nchan na me ma na medi me nchan emle kakra na se me de nkra badu fie wan tuwa wonti mi anamade anche na da na woto aso ebade nkwan de kwabra anya dwuma ne anya dwuma twena anya horo ma nya asem ketua advantage asese wo won de mabro de the best Ghana for me nyina oye de oye the best mabro oteso oye best Ghana for me nya mi kuna best mabro nto oye best to Ghana for me nyina oh okay be me so me mu po me kase no wo twama se yagu won nya asem ketua that time ma ho adwen we ene ne be yansa me so no fa me ho adwene enti me to fa na me sole ye no na me sole mbata sam se ne minum be na ha de besi na me de ne kronfo enipa mro ma che kronfo onipa mro ma me ni bere pa enkwa ne papa enkwa ne papa no na ye de wo pa ne kronfo me ti abere ti na me pa ena ne enti hono ma nipa ba ye na mesin fo ho so ye new site mesin fo pepe ba ne obi kita shovel obi kita no me de ba ye won bedu ya me pam to obi amfa ne sanka be anya papa no wonya kronfo ye me kunu boso ya de an wonya kronfo ye me kunu mo yo kunu so me kunu so ampa na se no ja wade an na ma janse ne sana me kan no se woye man papa obi e mo no anu na me pese o ka yes woye man papa pam twonya kronfo woye man papa emu obi e fa ne nsan den enka no na wo bo me enti ma me ye de me pa no kronfo no enti ma ba munya no wonko ene ne o moje enkura ne free be ma ne nsem ene o sare me mama me na branch ye na nu hancho wo de ma na hensan wo baduru ye no sare me ko social first second one biem o sare 7 minute tam no so Mr. Destin ho na asem no e sa kwa pie ye ye ko ye Destin ye sanete de o sa so asem no di asem no ko pram so ko hwe nkona tetinam wo ba ye tam no so ye fa asem no wo sanete de nkura no Destin to my bear man say nkwa me ensa no every month bia no man nkwa me ensa no 4 million papa wusi wunya enam ka ten say Mr. Destin wusi wonya de a me fa nkwa no ho adidi sika ene wo muntare se no mpaboa ono so mfa omusu ku sika ne nyina brantie wusi wunya social welfare ho ya catch wo social welfare ho se wonya enti na so senka ye no ameka se ye na ahwe na otwa fo mo so na opie na o maso mo makwada kwa fe na o da betena se wo ye sa 3 times oju fo mo so 3 times enti ne 3 times no ba ye no seriously ena obodina ka che Mr. Destin say so ono se ye mfa nkwa na ma no mfa nkwa no nkoma ne ma mo pram so na so mo mfa nkwa na ma ne dia finale kuro wa propro ne nsa wo ye ne nsa sei atubu ye so e wo social welfare wo so wa pon nkwa na ma ne mabusuafo ene sansa me so nkwa na omunya kwa na me ma wo minti no wo ye se na wo to ye nu som se me so me jin kwa wo Yesu din mu be kwa nkwa ne ye me ma na class ne fisa me de kwa de me se me tim se wo wu me me kwa fa me ma ampa me jin kwa no e ma Dexter ma me letter se me fa ne kwa court ampa letter me di so me kwa court wo fa aban so ekoi e ka che wo mo se wa pon kwa na ma me me busuafo ya nya na hwe e ho na ma me letter se me fa ne kwa court na me so me ko du court ho no mo no anipa na asem ko sini so no ka tem se ma me yeska sem e court asem kona bra betwe ska kakra ndi so betimi dia e bedi asem na dey ama enam ka tem se ma loka ma de mate na emom ne ko da from de meba ma me piram se debi me firam se debi me kura kwem ne kwahwa kwem manzi wontua 2 million so wontua family wasi wontua na ska ka se aka me san de bed ma han kwara me ni ko yesa ka esi we ya emwa me ensana te de tinto ta dante no won fa ne ho na me hwe me ma fa nya me adon afi so ne fa niye okwapu nkra na social welfare 20 password nkra me se bi mada mama se me ka dwuma me ya nkra me nsafa so didi a ebe ya nwanwa ka kire me chenche wie ne tu enchi wie na me chie me tija ho bana boja frumata na me chenche wie a won ka se me a me chenche wie na ma chechire ma suwa na makwatima ansa na nkra me nsa wo modidi ne nyina me fa ho ene ja me namu a de wo ja me no wo kansa wo tua kai be na be ware wo adan sani wo ye condemn wo ya me condemn suso woni msa me kwawu sani wo sipo so ye wo mama ya ka awale mu ne ya fwan a bi kompana kwatwe ye no esese be ma no me do na me nawo me ensenti no na me still la na to do be ma no enti wo fa plan mama me twen hokra papa
me see me for style biabi wo fon de an style biabi wo fon de an me fon ya atale kram ti fe mi nche de nti e ka ho hene aka ma yi me nka sa ni miti awale nti mama wo ma kwaku kram ti me kwaku wa mbotro na me timi nom ada no nya broken broken heart a che bia maka me ye wa hensa bante so broken heart che wa san na tie mama papa e te san aso abodam kai baba nkra wonte me timi ni di o ensu ka me timi nom me da me na ye sa se busu afie no pay bontin na makodi pana me ba no na ni nua ma ne no fa so group na dia asumasi nanti nya papa ni e da me fom che ni afere wa nanti timi papa mama me ka kire wo sa mama jai meni agro meni abre me so fa hensa bo ansa do ni me dia me so fa papa awade abo obetimi frem se nanti wo so nya busia na nya ba ka james na sa wo so wo pe kabra papa sister ba na wo mi ensa bo ne be wana kan ba ma ni nya ba wo so wo pe kabra papa krache so ampa ko awula so ampa ko ne ma nkoda se be wa ni kutuo no ma politifo ba mekata politifo ni se efu difo because be ma ne minu be ma ya fa ni nkotum ofoto nya ba ka je kasa asem ne plain woni ni nua be ma ne be kasa no me do nya me asem o ka che wono no ele nda kwabra so be kun se wa anko na so we kun tu asa politifo ba mekata politifo se efu difo mama nini na tin koda me sa me be kodi pe ya afeni fani 20% bi ma da me mfa ho na me na moa na mo no bidum fo be ya madom na o so be wale me enye na photo si wonyi obi ma ne nware wonyi obi sa wonya nyame o photo nya nyame na obidum fo be so mi mu so be wale me kama papa nso be no bana wale kwan so wo ba no wodom wo bana ho brase kwan so oba me ma me nsa nyina nasem wa fankura yi so na kasa na made nkura hyene yam a wo hwe nkura ma me na kuma tetena na mama di tora bi na di mama papa nso me wonte kuma se habi wo kura na kasa me free mu ho na papa ne free ko na wo mu na mama ne papa me nyamu nyina wo fa ye frɛ bo so me free ho ko na kasa din ye free boy ye kura na ho de free boy e ho na man ne wo ana obefa fa na tie dia ne mama mfa kura be ma na wo mu no enfa no kwa me kaka mo me kura na se wona me nyere me man ko school ho na wo wie JHS no kura na se na be kwa SS no e wo kurum wo kana se da se abe na me wasam ka wo don me dia ne na don me na nka me ni mienu no asa na ye mu ye ho mfa so na mpa be me wo de wo se yo fa kura kura ase mama me bai wo kura ma se no esensan kura ne mensa na me no me to me wo omuni control ni ti no me bai wo man ko school amfa wo mo exam paper kura ma te mama ye di say da ubu san kura mo so ya mo bo bubu sa mama se ya fa ya ma ye o ma fele no o ma du anye me bai ko ye mbe wan ko first time o papa ne ko ye no wa ko ye kwara so won na papa ne essence na ni won ho na wo sakwa ne makwa no sua de enti no akwa ne ko ye mom class o mu ye 50 o di 4th okay wo ha woni bi da ama ma mani ye hu ti na me na mani age pa afa die nuku sa foto no so no aduma wa ye no woni kwakum kansa na me lewen ne nam we si won na si lewen ni o ma ana sa pro na me ban so ekọ wona sile wi ne ma eni eso kora ne ma no me kwota movie ba na wote hu si a obebo nsama ama no e wa hensa banten so wo de esa na no se me wode me yede wose ni o ma o me hwan mama asam nyankwa me no se wo mu ko set chicheni na wo chile me ba na de wa kura se wono mu no wono so yi movie ni bi yesi ni Ghana di Rostomon sa na efeti chani no wono so yi movie ni bi kesem ko shi asate so ena omudi nkombo ena me kunu bu sa chichani ni ka se me kura me chia de wa bosu me firi hu ena me kunu se me man papa ne ye se bosu me firi kuro ba so ena chichani se me chia de wa firi boye ena me man papa ka se ena me hokura kuro so me wale ho panyu ma wale ho no se o baba na wale no se eni me chi na mbakwa kuro no so se sia me no ka se ena o se o ba ne hwan ena me man papa bo me ba ne din obondi a teacher ne o ne o me class wo kan sa no enti na wo se wo no teacher ni no ani papa teacher ni wo tie no asem no ma so wo musa wo tie be ma ne de no wo musa me Melinda me kura no manu asem enti wo so teacher ni ko school ma wo frɛ ofoto no e ma wo ne ba ne kasa wo school mu wo ti mi frɛ me ba ne wo fie wo papa frɛ bra me fie na be tie na ofoto hu no se wo kuru na wakwanya na foforo no e de wo ba no ekọ menim ko fa so tie sa asem no minim ko afa so wote say me de akwa na ba ko ekoye kwa na se Akoma be ma wale no e bia wo na obi di ho nkomo na obi nso bo be ma na ma ne mama me no obi ani ho nkomo minim ko afa so okay nti won di no si dem te ya ne se
teacher ni no frɛ akwa na na kodi nko pa no nko saa enti last week Saturday na frɛ me kru no frɛ me say akwa no edu Saturday mo ko afuo mu no mo sista koko wo so yale anam so me manda mo mpa bede Jan no metna mfina otu be kwa na iwa adwuma ena wo se obi kwa de me se wani ka wo fie na onko no modu na me ba nam see you ena me se ya akra be hwe no wo se be ba sisi a fine adet Sunday o makwa asole apon Monday esen teacher ni akwa na hye ho aye ba kunti no teacher ni akwa na ka chere nso akwa ne patu nyale Monday no papa be fa no akwa no ko fie no so modu woni ntie no amane to no finim ho hye sa Monday papa nsi o friend ban say on so no nyale nko school akwanti miti me ya papa do o man aduru no man adwene no man se kan so no ko na fu okodo fu man na wonya ko peke wo se akwana no ntin papa ba ha se no se ya den wo se wa ba no mo se watisa kwana yale ntin be fa na kodo hospital na yale akra be krum hanu we ko wan yare nya yale we no ayde wa yale bebre anya yale so nya yale ya woda hodo mo se obi onam hono mo bobo de be yale na fa yale wo se nya ne wa ba se ne ba nya be fa na ko hospital mi wa krum so hospital bi wo ho on fa ne ko na branch ne da hodo on pe krum hospital onim se onim de oni chichani na ye nti on part na we krum hono mo no ne mo onde ne ma yale ya ne ma yale ya wodo mo ko pixel lab e ho no hwe ne ma ho yi do yale ye no kran so sa menne to no mo say ni picture djuma ya nti no ko twa djuma wo sa peace and love ho that ma yenya wale na wale ne de enkwan yale a e ho ne ye de nkwan ye de eko okay sa wo say me ne be ko hospital wo asiwa kro bi fim su to e ho e fe wo asiwa enom su yo fa ne ko no de ntina moto so ni asiwa obedu asiwa no ma na wa frɛ o maka twɛ mo say me bedu asiwa no ye se ye bagya kwa na to no mti no me de na to aso de ne ko peace and love enom se sanya ba woni yanyere anka sa asem no ade na onda kwa no eko se wo boa enti me tisa tano papa to no tum anwumre na menim manafo be na wo firam sister me ka no police ni ne eno pompo be police ni na me koto kretam de gu manafo no fotam se me de me phone no me fe no dukura na wonfa enti wo fia no na da kasa tise police ni ba na busa no ba bi onya kwa ne de e wa so da kwa no peace live hospital mehu mekọ ho senya ho so ni wo wonso a ye hunu manafo no frɛ no mpacha oje so no se woi wasi case bia mamanim sesi a se wakọ wia ba firi akurase enti me mechew enti wo henfa wasi yan na me de akwa no ko peace and love no wo me ka so ba dina to me so no me yedwuma ba bi enti me o se on so ba dina to no ba na fa na te de nya me nya positive no ye ba ye inscription wo peace and love ho dem se wo me ko inscription okay sakra no wo ho no mo a inscription na de wo me ko hwehwe ho wo me behwe ho okay sakra no wo ho ya de akwa to no mo se ne wo kana mpa wasi oh madam ne ka suppose oh dabi wọ́n mi ka sọ bẹ́ẹ̀ di nàtọ̀ náà mi yẹ adwuma ti ma mọ́ máa nyina 20 de sẹ́ mi ne wọ baabi a mi yẹ adwuma no ẹ̀họ́ na mo ti ka tẹ̀ no deɛ mi paa no no sɛ wọ́n afẹ́ náà nkọ́ hospital wọ́n ní akwa ne deɛ wọ́n ne nanam twɛ mu vi ne deɛ akwa na wo wuo no wọ́n ne nanam ɛna wɔn twɛ mu vi mama asɛm no abere mo so nti na mpɛsɛ ɔka abere mo akɔ no tiri ho ase sɛ wɔwale no wɔn mi wɔ ma mu mmiɛnsa wɔn mi awo baako wahyɛ ma nea yɛ akyɛ nti kura no mmiɛnsa no wotimi so wo so wo nhwankwala no wo be no me so nhwankwala na se wo sa kwa wi akra na firi ni pa kro nta ba ni pa kro ani na ne ho so de a sa se de mentumi eti kra no wo ne wo tere wo miensa nyina wo nhwe se efi sa maliko o me fa mienu kaka ba ko na o be fa ne ho wo betumi na me de da me ho nto na ma bele betumi so be fa nkwala ne mienu ko ka ba ko ne ho a comfort wo betumi wo da wo be da wo didi a wo be didi kone mama ma hometin sam de kasa because ne wa ye nkwa de me du ha menti ase se nkwada ne se na wona ho ba ko me wonya fie san ni fi na pese me hu 12 years okay akoda okofa akoda no akora ne tumi ono kra won frɛ akora ne tumi age obi phone afra wa culture se ma me woda de ho o ma frɛ on frɛ me akora frɛ me papa no so frɛ me okay mienu na wo ho no wo discover da wo nya ba so de ba ade no nya ba ko ne ma no na wo hira so ma no mama ni sam da ba da mo no de be ne be ye bia no mo nya ma me okay ye beba ho na kwane madam wo se be me na do ne pa papa mo ware fie sen ye ware fie bedu 10 years okay awade mo wo na afa ho ka na wo no ana mo chetua awade ko me kura me sika ne kodi mu kase adentia
sama wo mienu me pesa masa ka wo bebe foforo enti den sika nso o se me boa no nyina ye tie ho asen ye ho de na ye tena ye boye bra woni ne twempena kakra ansa mo wade me ne twempena kakra na ne so te sai wo be man de ja ma ja krama ho ba se be wono so no hunu so baida na ne sai krama dem da din je sa wo me nkwa na wakasa wo da din tu ho adwenia e woni tirim ofoto ahensa ofoto na before wo kwa kwhia no na mo twempena no na wonti wo foto abakwasam da se wo ye ma borofo miminim o ba wo na wo kana mingina so minim wo boro ma wakoware pen no oba no obo no wo magyan wanti no wabakwasam da nsa mo kwhia no kra ba ko pese manti bi da obi ne hu nkoma nkyere me da se bia abranti wa ware pen anase wo boro ma manti bi da yana woni me dada wo area ho na me dada se picture twa ye betwa picture dako ena ode ya se me pe okoyere o betwa picture dako awa fa na ho ahensa se na data no ni picture na sensen ko ho ne camera na so na para sen ko ho na ode nam krom enti me fenso betwa picture na obetwa me na ode be ye me line na adi be ye me ani ada na obetwa ye no emisa na wo dress ne ye sonko ena wo de entize no a emma ne kondo wo dressing be na no address ya photo ni mama dressing be that time kam ni mdi ayi Tiamie. Nanya dressing pepe bia. Mo sha jeans nika ne back ya na sense atia na de che. Na me shirt because am back from me say bi da. Na me shirt ya matutum wanimu. Na ma sha skirt wase. Na wo de betwa me. Na style be na wuyi no. E bia style ya wuyi no wo hunu se obai. Kwane sa me ware no obai hunu style ya rough. E bia wo aye bibi no putu kakra no hunu se dabi. Is the kwane ni style. Me atona me from wo bi. It's start by because everyone was a photo. Etwa nkrofo bebre photo. But obi any work acha ne so do no. Obetwa kwone nkwa photo a wawu amakone. Oso obewa no. Size be na wuyi ma no wo photo twele. Ya asemo yankwe. Mama mbata manyi size bia. Which say me o temperature na anim tim say oba ba se me painting no me ye style bi kwa de akire no na nim tirim sa ntem me gina se ne ye su twa picture na me so me sisi na me de me sa twini me gate na wo twa me and so the temperature ko hura bre me wo de be se na sem ta akire na picture no twa aka de da bro be pe o de da bro de child wutu ya me twa aka ai wo photo tripod wo ji uska woje won aba wa wasa ga unu se be me na ne sa chi ade na wo ware na ne sa chi nyade because obi a wope wo no atwa picture ba ko bi de ko photo de enokra be shada de acha na ayi waji ne sika asa ope wo ware na ne sa chinya de won na sa chinya de won na sa hada nya dwuma titu bi na disk abda no photo na wo de send ko ho a na wo de akwa bantu die atwa poma nyi die that time me ko na je say awale ne kwa me head enye me wale dance na me nim de bi se si wo ntimi na okoba na so onya 20 zip kwa de ba ma ye de aduane de na me ma fan say no me ko data ne ye nwoi me nim ye nu nko a na me before say mu na me kwa so wo ye ji nti na me ntem bia me bo musika nti na me na me nchake ne sa nti a chire na me no ne me ba ye den ma me a me hu sasa awale kwa tese nete wo sha no wenya fe be san me sha na me nya be 25 be 20 eno no so o to ni fie kwa animu se ko kako 50 and I will say, oh, say more 37. 37. And no 50 years, say, okay. Eti a bra mu worry, you know, enya say ansana o photo e yin suban edidi akire wo. Ye worry no. Ya wo miensa ni nyina wie. Ya wo miensa ni nyina wie ntino last born no. E starting fancy be ne 1 year mu no. Me wo ye nya be 1 year no. E no sha say wo ye masem no. Nti woni na wo nan. Miensa. Ye nika wo mienu no na bibia te kama enti ye ba wo ketua na etwa to no akwa ne satin se akwa nya 1 year no e no so share ne masem na se okay mo twem mpratwe ni mu na mo de wo yan so yo ho ade ana yo ho ade mpratwe me wo mienu so ye mho ade ne ba wo ba ko kan ho oh okay ebe ya dan because said you see kan wo so o photo ne nsa chenya dan mo wo mienu ni nyina no na mo te kama fefe kama ade ne besesa ya o photo suban etumi sesansa wo so ka bibi chem because menti ase e de na sesan wo ho ya wo photo suban sesan ye de nti me san de je se wo no na betuma te de nti wo no ka so sesan suban e wa sesan am ne de me ne tie no because me ne tie wo no mo no na photo nyu obi a sika no wo bie
enti mi so mi hu sa no me fa madwuma ni agro nya hensa de do onim lenda hensa de oni me pa me hwa se bo foto chie me ne mbapani no ano mbapani no me ne wo ye no ani 1 year kura na me sa anyem wo ye enti mpanifo ne na chi ba mo boso pa mo beda lenta fo ayo foto de na wo mba nkwa ne be boso enti de ho kire bai me so na me nya adwuma na me wale no na me kasa na me ye badwuma da ntino na me save me sika bank enti me no me ne tie no me na me hu aho kire me na me bibia me woni me wo hedem a ada ebi ni ho no me fa me card na me koku mawu na makoyi kakra na be che me sumi ase na me no me yusu anti me sa no ansi di nti na won nai be ma na me nai be ma no da bi na me fa no ho aha me ti me no sansa mo musika dance na me fa no ho enti ya wo bobo so na nkwan me no sa te mo atu mo ho no na me do mo nyina kogu school na me sa te me chi bo float wa na do mo kogu school oboa me ne den kogu school that time school ko na ya nyisika fa boko da ibi enti wo ko anu na kwa no esiko do boto dwanya den adie sa we show photo na wawo na me woy uniba meniba onu su niba dimni me ne so ya wo ase okay na wo ka say na odo ne pa na odo ne pa se di ateko first na am don pa sabra na woni ne te na America di ete na pa ne pa oh di ete na ne pa ne say ni su ba bi akwa me hu no ho am de pa no no bo wa ho brase bi wo no so a ya ka say wodi bone kura wo hwe ya ba sanity wo panipa wo ho nipa wo hu nipa se ne obesa aye nipa no ni nyina ka ho ne ma me de pe no na nya ne sikasem wasu dross da me wono me dross de wonsi adwan de na ma wodi nya ne de no no ada wonro dross no wo woro ba si de wonsi si de wonsi wono ne de na adwan no a aha oba nu adwan na ma wodi anya na adwan ene bi adabi won ho de ene se wodi akwani abani obekwa kodi ni dwa abaye na nkwan abaye na bomuntu obaye fufu obawo na adwan nu ade no mfe ni agoro sa okay na ofoto so pe bibia e wo ho Linda bibia yo foto fe waduane noa woni amasie empemu agodie mu se de wusini ne di nkomo me pese me hu ne ya ofoto sesan because me ntiase ofoto complaining se bia Linda waduane nyamede wonim styles yi won paso ana won paso agodie nyefe wonim ne amasi wusi ne ma na sene wo foto complaining bibi wo ho a wen sesa etumi ma opa ba osesasa mama ene de giso no eba mi mom ne de wan company bibia wo mi na wada na ye wale enum ene awale nkwodu mpani fom no a me bushna foto so bushna foto no otimi bom bi se ya na wasole me lilenda de adwuma de wote so ene mo se na fe adan na fe wo hawo ne sei ene na ko down but me plan so me nya ne nya nchina me da na obekume enti me nya ne nya nchina ba de na lenda de meti me ja no enti foto wo nya Linda wo ote so no wa sorry me de oti me ja me wo kan ya sorry gina hoche wo wi enso sakara so mom de ene mo sana te de ene na ko ja mpran wo se me plan so de me nya ne nya nchina lenda de meti me ja no wonyi ni se ebia wa wo bo homode ye wadwuma be ma de ba waje wa fa ma wo bibi de enti no na adibuo ya wo ma no no e wo fom adibuo na mo ma no no that time no nyane me na me cheke na me ebuo na wo ho na ebuo no wo ho na wo start se wo de buo e be sha e be tete me no enu na ma me so adibuo no me san kakra ai no de bro ebro e start ye no mu wo mienu no mro dabi e ya dan die na de bro ne ba me wu mienu no me wu mienu no kura no tie me nchire wade Minyin mbapani no ebo no hyase abra minyin mbapani no ade ode bu me ne se maso anapa menyem oda njafe na manyem enti mi so anapa no le kwam de na meyem ye pa na mse we de mse kwam enti obi to mari koko ye ho na me koto mari koko na me we fina mbedi ye abranti etuturo wo hwe me no di enti ade se makoto mari koko abonten abedi na ye so ba anyema woni di abonten enti makoto mari koko ade abafi abedi abranti enti bi da enti ho no ana me soba keye ana me kwa baabi a obefa me free ye na me kwata na me kosun ya ti na me bra ho ma shiri ba ena ono so bufu ya na aja wo me sa ko kamza nya hwe ko ti anwum le no foto na asa ba ye na obefa me nche se asam no kura se nche sa na nya sa bonti wi an ko todi ebefe bedi a eye bone na se wato na oja bonti an wudie no ena ye bone ti minim santi ma me fa cha me na besen mi anko ena ja
me sa me di na chie wan kan cha say bia obeto no wan kan cha say bia ya say wo yo oba na wo to abonte wonyem na wo didi abonte a enye eno anse wo si wo so to makoto kokoro abonte de makọ di abonte wono se wono so wonim se yeso oba mu nyidi abonte no wonyem ni kwa se wo gina abonte kura eto duane no wo na de no wo gina so no enti mikoto mo ni kokọ be fie ebedi a wan fa nchem sa ada no ehwo na ne buro hye ase ni nyina no me de ma fa data na me do no because afena me hu na me ne nanyem enti no jam fa no wodobo misun bia mpepa manim na jam sa be hye ho kwampa wo chewo ba krokro me efi se e ba fa me komi fi no be krokro me no sa de e ba bia me ne nete enti eno ne bura edin kan ofoto bufu ntentem wate so won home nkasa na bufuo de won fani ago na before ni bufuo nso no ni bunu fu ya e wo so Why action? Aya 3P Gallic Mesha Mansanja to Mwadro, ya drew action ho. Action, dear, action from one answer action, dear, or better. I was what Tuninsa and no action. Okay, 3P Gallic Mesha, Bomodiana Mawansa, and Cadro Webby, minerals, vitamins, vitamin C, ya de a war and a Gallic, and I yet 3P. Gallic aya kama ebuani pediano inti a doctor 424 upon dia juma 424 say garlic di otumi resa crank ye sanso na ewo so and what de obi anim akura ketekete what the man okura no a utimi so ye smart na adwene mu bia ni ade ne ye dia ka bom ne ye dia ye therapy na bibia aya kama ebi still immune system no blood pressure was so menstrual pains so sugar no was so why ka sedodo ye stroke anasa asthma ye wafuna ye kapu ujo so 10 minutes to anajo na wo pe edra ye natural crofodi wa dance na watwa eye therapy garlic mesha shane so ema mesa dre wo benya bi odane e ba Misty Colenac Apidank ene Angelos pharmacy ne chemical shop biamo 3P garlic mesha enye na Fred doctor e was 0248 928824 0248 928824 enu tilinda ebura wo bo wasumba ko ba ye no na eno dia ye de horo ye mprenja ye comedies meba hello photo Milo photo so obo mi di ni kire I'm tell you dia wodin dia ya me de ena me bo no amoako mame owo ya de nyankopon adaoroma yo sadia wusika se obo wodin kire me de me gidi ye sadia oba na kanyina na wutie mintie sama kase me wo set so enti obi na frɛ me so ade maba na moment ode maba ho de obebo mi di na kire okay na odabi uti because mimika ofoto oni pakro no so ka kire wo say wo kan say wo guy name de ofoto ana enya me guy name na mi twa foto no omo frɛ me ofoto but eni enye edini so ye edini mami mi say obey ese woni na wo enkoda no initially we jai wo mo born so eba wajo ye ka bi ma o e ma kra ni bi bedi wo ho ne ade but na wo hwe mo ye no obefa wo mo nyame adom wanya ba ma bi a woso akra ne ba ko mu na wakwa fa akra no eni awade mu buro eni mu atete bebre mami misa o sabra woni kone ana comfort etna ye no e de na si wo mami ma fam ne se ma di ka kiro se mi wo se ti su ti si a mi ye adwuma ye gina ma ki kura e fere mi enti access se o pese mi kan ma se mu phone so but me se me ba mu station no enti of photoni wo manum pa no ye me de amakwenti da ban e na wo betumi aba wo asha me da me so da bia me so da na akwasete so me pa choji se nyambo amande nyame ya domu a Monday obi anso ate so say nyame ya domu a Monday na ukono woni akora ne na kon ya na akora ne wo ho me ho akora no no yale e na me kofa no de ne ko hospital enti ba mi ntimi nya ne fie na me de ne bae okay but say dia what ya po eye ejarusu na ban say dia akora ne ti apo nyankopon adaoroma ne ho ye pa se na promudu nti na mkofa anu nti nyame adom ne ho ye ene ofoto wo ye adwuma na ye wadwuma e de sika ba wo no ofoto nti wo bo ofoto no a wo buta tem
Mini o photo nti ubu o photo na ubu sama asemu ani hia no. Eh, Radi Yakupo. Maa Akos udi no. Na mi dini di amu. Na I movie no amu twa your friend is saying. Your friend Father's Love, and it has fallen within my program. Oh, Father's Love or no are falling within your problem. Yeah. That's it. And you nyame ya domo adwada wo bet me DNT a movie no a mu channel ne title no are falling within your problem. Enti nyame ya domo Monday ya behwe wanim ye wo Kumasi Askwa ya ni mo na di hwe ni mo wuti ha ya de menim sa wunim hadada. Me ta cho ma to me. All right, enti ya behwe wanim Monday anopa 9. Ya betwa enti me kana ma ho brase ne be ba be kire mo ate ma ho brase ne be kire me no a na me pesa wo de be kire me ne mom ememe bi wo ho a wo mo si a wo mo nyo me pesa Maa Akos si a wo yo ma me keep number no so bibia be bom na me ntimi ama ha me ba yi ya invite me to 2 police stations. Ena momo di abeka ho nti ye 3 na me try say me serve obia oba no na di wo ko sa 2 police stations no ana yes obia invite me na me ka kire o mte mi ntimi nya adwuma ne ho ma because obia adwuma na mde me nsakoka enti mi wi a me serve obia why mami. Okay, 2 police stations ne dia oba ye no wo ka kire me say wajai ni nyina to ho enti I know me mfa ho ye invite me dia me mfa ho ye free ho enti Maa Akos ye behwe wani nyame ya domu a adwuada wo na ma medwuada enti nyame ya domu adwuada anopa 9 Maa Akos ye behwe wani me pa cha ma to me da nyame nkam. Okay. Hey, wo photo wase adwuada anopa na wode ne krama ho brase ne ba wose wontie o na me bi se wontie nso wate se wose wo krama ho brase wontie nso wate se wose ne guy name do photo. Okay, ma yani ni wie na yentwen nyame ya atomu a adwuada na obi a wade akọ se na asa akọ wade fofram ka so nware bi mama me yesa me nware bi enso Jemadrim hum se wo man wo ya ba ba wo so a ba ye wo yi sa ntinye ne me sa yi me hono ne me nya ba konam ne tena se me kunu dia na me hu se me ho aye de atomi kakala esin se obi aba ba se ope no obi aba ni pe ni kwa so ba se ope kwa na ba se ope che se wunni krunti sansam no na me mpe bia asati bibi ko fono me na me mama ni da fam se me ware na se broken heart chiwa sanete mama broken heart chiwa koku one bottle koku bottle na mitime no me ya me sorry me ni pedua so ma se me nam kwa na me ho me nam se ya na mfa me ho me umma me ayi emo atene makro na mitimi ni me yemo sipre ko pe na diane ko de diane no mitimi ni bi me kwachi me kan be wona fie ko na ma dwendwene me bia bontia me ho atom kakra fa me nya duru fie ni gate pe na me ma hye me e kom de me kwa na teko Okay, ahaya kumenti 7.9 FM e kom de kwa na teko Meninya boba be mananimu a ena mpratwe no so no wotwene manimu nti no mitwamu a wo mu nie tara bia memne nkwa me certificate komo die no wo be kono foto ni aba wa ya boba ira pesa poto gontinu ma bomu na bomu ni finfi na be mate na oba te ya no muti mu no amudi na me so me ne me matifie na nsuo kura no nyama nya do menye bi no manko ye twa ba adwuma na me ne me ba no na ye nidi odo oba ni yiwa hi mama nya asam kotoa manini ni wo mu ni me so me ne masa me kwachi ma ubedu wona bench mi no o maka bo ho na obada ko san be ma da ko so ahensa park so oba nu apre ko nam wo park so dua kese bi si school mu wo e ho na oba nu apre ko nam ensa park to abi wo Kremonia o ye pre ko nam na oda so ko Kremoni sesi na waje o se de busa na so ko okay what there ye fa dia kan nyina shada kem na ye ntwen wo Maa Akos photo e se di otwa movie ye ntwen no nyame ya adomu a
adwoada ne nyina ye nhia ye hunu ba bia no kore no ewo nyame ensha papa sene so ema me na awia se wo pe ba bi papa ya ye ubenya original wallpapers ya Alaska Star Enterprise original wallpaper no woto ne de bi ni kurom ha sei Alaska nko akache na wallpaper wo koto wallpaper no obi kache say o se kra de nya Alaska nko na wo original wallpapers yesu e wo bi a mepache wo kache ya onipa kra sa oboa oprosika na adie ai Alaska nko to na wo original wallpapers e wo kumase krodua yi mu adum enu ti bomode na ko studio wo pap wo salon ho wo himfie wo office wo restaurant wo sorry wo ho Winya Alaska Star Enterprise original wallpapers. Nebo da from free Germany, Canada, Spain, USA, France, Italy, Denmark, and Sweden. Abba. Bomodia, Mrs. Anoche Plaza. Ewa dum. Eben Prudential Plaza. Ewa and Alaska Star Enterprise. Ube wono. Installers no. Monko jo original wallpaper. Fakwa ye will be ejumamano. Na onya wogwa obibi sanse. Hey! Na wallpaper de winya ne hene. Wasi asume sine beyo mame. Na odo namba mano. Obe freo. Wasi hey ni ekwato wallpaper ni bibreme. Na ye Alaska. Ubenya juma. Fra 055-411-4878. 055-411-4878. Pastor Julius Akwaba. Mami Joso. Evangelist Akwaba. Yeah, ella. Yo. Enra me ya mamo de yenua ba Anita. Aha, yeah. Breast cancer. Yenua ba ya wanya ne onofo ahunu ye ne doctor edi nkomo yi. Eko konfanoche abayare sabia wonti me pese mo ma me random mo kwa ye edi ne kosi. Cheti efunyama eno ayekoy na ye kodru omu unit no kwase no se sa ade na ma anya adeketo akra o sa ukọ na se omu enya hu se abibi sa o wa text ahodo omu berane ansa na de se omu ye na omu aye no banyame adom eno ayekoy no na se otimi se omu krata na omu de ma na se nko de kokotwa scan bi na emu wo no kra wanko bu sa scan no kra abo ne ade na onu mo so ni kapre ana tuankokora senko mbiri ka atwa scan na hwa bebi edapote na nkafe nnuro ni ade na sa anye kaketwa akeka kwa eno kwa no akaka na 1000 Ghana cedis nti eno aye ne nurse nya no ohwe ho no adi nkomo no ye se yema ne nko na enne wo se no ye pon studio na ekoy nti ye ka se enne na waba no aba betwa sascan no mo twa sascan na wi a na for machine data o mo de betwa no phone nti no aye jana kwan ekosi ne mane kofi nti anopai na okoy anopai okodru ye no sika in fact you know your coin almost one cap price na ache because almost nti anopai na okoy na omo ka chese sa scan na omo kotwa no kwa 750 Ghana cedis owia o say run another test and also almost I think 200 and something okay you know 1000 Ghana cedis this will run in wi ansa na Monday no nti ma sika e de ma no e de coin anso nti e ka che na sin say o ma na back nti oba ye be ma na sika no de akono de akoye sa adwuma ne na afi ya hwe data omo twa e betumi aboa omo scan no omo betwa mako sen so far the two no baako eye baako in fact omo bodin bi na edin na mse ehme nanka obetumi aye na first one no ye o say no ye for the chest as bibi sa ne kokoso no na ne yem good nti ni mienu no mu twa na I think say o masa hwe ni moja mu aha nti these are the tests omo run for now and sana omo timi ka detect data omo de twa no for na ebeboa nti enya ekaketwa na da yanim sa enya kaketwa na da yanim sa no pastor Julius say wo be dada yen just what you say no wanko busa hwe okọ baby from Confanoche no osako baby fufro good enti wo mono prize no and o de ba meanwhile na de na ye keka ko no easy yeah estimate yeah price no and o de ba ha which is not even in line with Confanoche the many baby anti nya man nya necessity am pay ya no he has to pay about 1000 Ghana cedis and say the run as test no enyina ama no okay yenua ba na ye ka no ho asem no anytime say na no yawada no na oba ye na efiada so ye ne to aso na Monday so okay enu akra de wa ma studio nti yenua ba na ye ka no ho asem no ono na ode no atoso no yenua ba no na da so no enti se scan no omo be run
miensa baako ye ne chest baako ye ne yam ana wase baako so mbehwe ne mogya mu mbehwe ne mogya ne mu na na bebo mo motime detect de ekoso ne da omo ye omo twa no for no man ebeboa no it just one run test na wi ntia no na emfa no the first step omo enti I think say wi ya no ye be push scan na ma ye do okra nurses no omo kwire ni pa say to wo ba akọ ye efiro wo ma da nyina no doctor do share Monday bi abra efiro wo ma ha bio ansa na minisika ntina ntina me ma na say wode ne nanam saa hwede nyame adom say nya ha na oba be pie ya enka se enka be kwa akoya asembọ ne on say edi ama no so phone say only bi no de bia abra ono so oni bi sika kro na so on de na say so for say yakra yo so ni mu kwa ye ne kwa enu an ne nkwa say eka ya bo no kwa ye say ye ka on ne bezam che no nti say sika na say nya na oba ya onya say sika no onya say sika no nti ono so the best so obaka kote atena ana so obehwe baby hofro fi say ebe boa no nti e fa baby ma o blame no bebre kwa wa nko na ade na enye me fan say baby ye betima blame no ye one timi an kan okrantre prices involved no because here say ye to atiefu anim no price na obeka na de to manim nti fa say price now the brain now one for original one number say atiefu provide the okay na afi ebi o he fa na just say na anso yes because management ne be boy na atiefu so aboy nti the wo kan na ni omo hwe so aye ate Canada everywhere it is one come the fan say no na one more because ye kwa ene no kwa no was test na 80 cedis and you can say enra no nka de chia na nka de chia na onkonko 80 cedis test ma sa 80 cedis test na ye nim say 900 and almost 70 Ghana cedis now say okay say 80 cedis man here ma 80 na kwana almost 10 million it means what the CVN I feel yes be resist ka for e dey account I think say I hope ka na me dey be feel say ababa wan aman no kware die bi anya but yes say doctor French man dey no won kono dey and dey me show say man na ya ho kire because imagine say test ba ko woje almost 10 million ono ko fa bi on ne mam yensa onyenya bi kura mo mu nie ti I believe say adofo na be ko so afre wo mo so be boy na ba ya no ya je ne nkwa fi say tube na mo kasi say ade no develop ru na yi mu dia ebe affect okay ebe affected enti no numbers no eno ano no eye 0599 814 926 0599 814 926 0599 305 202 0599 305 202 and 0599 814 926 0599 305 202 next time obi etia onfanya suade because nia ye chogu paper ne so no eno ne yenim enti se wan fa anko ba bi ye na obema ye we ya wa haye na wa haye kese pa na when me wonya menka you know na very good to say from now on no te said yeah little kwaku de no Anita de no wo bia obebe ye hospital case no we have to follow up to said enra yeah I think that because sometimes womoba na odani sika no adema womo they have different agenda idea no the call womo de kwaye because and then oba ye no say mom so for mama bi person one o kasa and I want Akuya to tell me this one Akuya me person Akuya mama yen hwe said ye nua ba ne nofo etie apro akoduro na and what the akoko minim say okon sorry bebre of the akoko baby bebre spiritual matter but enya spiritual matter say no ebro esani yesi esani gu ni yam ebe ha no ne yam ne ma betimi ase e twa na sese ye twa okay Akuya Mako na sabre na evangelist name pastor dia yen kan yesi yen chira Mako oba ye o se sofu maami bi pese one ye kasa na sofu maami no one ne bobo mpaye na meje ya me ne sofu maami ne kasa no afei sofu maami se ohunu se honhum mu niema bi kokọ eso ewo ni nipadua mu eye honhum mu niema na mbuza sofu maami se sofu maami
ade na wo hu no ye de ye hu ne physical se ekuro da ho eda ne no fo ne so e na etini moja enti huhum na wo hu ye no hu di ade ya enti huhum de no opese se ye de nka me pese ye ka bomuo na nka enam se so enti so ma me no fo no me pa acho wo betwa ne huhum na wo de honam die mu aba na afedam ka ene aka me pese me ka bomu me ne mo ka bom na me ne mo tenase enti nka me ne mo behia na esi ye koji yeah, this is the type of ye koji have. when you na sika no shining somewhere and this is what or the continent pipe boss or they call different agenda or beji sika no or the continent pipe boss no wakowu on say ma hwe ye ma telefone ti ase hwe ye wo de nyame ye na ye wo di nipa ye asema ma America say spiritual cross denara ma doctors so nyame amu ndi say omuntwa de no ana wo nya ho adwuma yes ana de no so e kan nyese bia enya no ade kro boso a e pro physical spiritual that is say be fo bi kwa na aye no class say dia be fo na ya ko no so fo antimi ehunu anya ho adwuma ana be fo na say ade na we be bia say ko this year e nipa from ano just ano say kwatwa no ho mu ma yensu ade ye nka se bia sebe ho ntimi anya sa se bia cancer ya to ho ye nyina ya yawo na emum no say kodum pempem so bia mama ye yifri hu ya be ho adwuma na emum mpa na ye bota kire say bibi ta kire kwa ni twa na mu na be kofa ba ewade ma ni ho ba so ka se ye nya twa ye kotwa no na bra be hu adwuma na sa no oye hu adwuma bia toku no bitu ya na ekuru no be kwa na ne ma ye nsu ya na wone ne bo mpa ye ne e kire say mama senke scan ya de she wono ansema aka kuro no enso bokobe abugan ko bewu na ma sabio ya ne atiefo nyina ye nkwase adwuma ofrere kura nko na eno de ko wo mu de sika ba omo bro Ghana fo ade bi ba ma ade bi ba ye nuanu ma broche fo ade bi ba bro mo bra ne ayi ye kan say awo mu tena omo koye no ye fa ko ma na fo bia no oni sika no no hye no na wo si ade ko no and that is us enu ni da enu ni yen that is the thing na ena oba yen sempai bo no eye hunhum ade na oba na ma ko drop in no de free ya e call g why na man is drop in no de free ya call g enti so empire ne ya adwuma ana hunhum de ne ya adwuma anka wo ba ne no anka ni kwan se wo kotokoto anka ni kwan se wo de sunam eni kwan se wo se enam iwu na ni su nyina asesa na ni so nyina sesa e na wode nam wo enti nkese se honhum no aye adwuma ne ntem aka wo ba na nka wonante grim na se honhum adwuma bi en ho mo yanka honhum adwuma bi en ho se ma e wiase na down ma telefone enti wiase na down e nyame na bo wiase ma nyame bo wiase no onioma bebre hinta nipa enti de nipa ye ho ene o de nyame nso ye mama de nyame nipa ye na se bible se bompa no anko nso hwem enti wo bompa na ba cancer e yare e ba no ma abaifo so timi tobi di man atwa se abaifo de se won timi antua no na se kuru nya tuwi anya hu ma sem bie mu abaifo de na se nyame abie mani Anita ma hu se yare bi eda ono fuma ebepie eno sa ta na nya mpie yo eno de nya mpie no doctor kwa hunu ya sunsumu ni wona ode hunu no hunu enti ano no hu adwuma na ye no yi sa de no na we dia aprake ni padua na mani padua na ye pro was me sam kan hu sase enti na ka anya hu adwuma bia gan wo aye doctors na sase mu twa no fo no na no to no we empire betimi aye ba se se ye gina yi wona e bebo sa pe na ma aye man se ye mo pass ye be twa doctor timi se bia ye de duro bi kakra na be ye ye fa pai bon touches can be ye and say doctor for say apura to the stand say agisi ye free wa ye mo pa ye say omu ye nua ba ne be survive that's it that is the whole moduma ye that is the spiritual work you know na de baby o mesra ho moduma baby o ho moduma baby ye nyina ye ko na so fa ne kwa ne ko ana meseme de me dan so de aba say doctor say doctor ho adwuma na me ye ko doctor ho feel say no when you doctors for ni biem na obekọ ba bi fofra then ya pe foto ne ye discana to me ye de atwen de nani ambre ye yeah as simple
yenya ready say be teachers come asofo ni ma sa sunsumu fo ni adi fo omunya careful ma ya te asebi obi wonim ye bi nim say nyame de ya I'm telling you na omuhwe ni ye so de mpanimfo na te ha omuhwe ni ye nyina ya ko hospital ya yare ya ko hospital sa de ye bi ni wo nyame de ye nemu me say baby we na ba bedun de nyame betimi aye e wo ho say awurade be fa nipa so ade age wo mo yare ye nti ye betwa no fo no ye twa ede na abaifo ahyehye anabonsamfo ahyehye fo no fo twa no ho e bi ye twa wi a afete no wu ana eno ne honhom adwuma ye honhom adwuma ba biam that is the spiritual ye mompai obi wa ye twa no obi wa ye twa na afete ba ko obi wa ye twa na afi wasabi na akana adwena enti ye de ne se ye gba ko twai honhom hyehye ye bone be na ya hyehye ta kire ye mompai ta kire se ye twa wi a san hyehye no emmemu that is the spiritual thing it is as odifo ba no fe obibia eno no nkonkoye na abaya no funu twan de eno nyame na betwe senkrante afri heaven abetwa fri ho eno nyame so na ba betwe asawa de beta so ama na nipa na yo nipa na se so yo tokuro na dam tokuro edam ene fio na eba semunya se mo de mo de hunu na nipa na ho sunsumu nya sa sunsumu sem na sa de aba ye mo branko wi animu nyame enshama papa eno nti 0599 305 202 0599 305 202 and now 0245 301462 edino eye Mary Akosia dem amushe television no Facebook no YouTube no eguso and amutie radio no so ene abobodi am yami enshamo ewa na montua enra mutu ye ede emaye afei yentwa ye ho emra na yemfa second story ento amoso enyi wa fidie no free ha na second story no anu adenche first story no ye ba sisia Ewura shoka say na on to plot da what nkama no ntuma ni afa ma me so emra foforo abani wo yare 1 week na ho nto wo a metu afrifia esan mempe gon too soon bia ofia enti se yare ayenya dien monko Grace Gift Herbal Clinic sabe kwata achachane emu mpa ho a yare bia obese yefuro so apart from Kumasi ohim ani atwuma kofodua wa be bie branch ka sie pa wa chimota Petroleum Bungalow Family Life School opposite ho a Grace Gift Herbal Clinic Dr. Grace Buedu edano ne de no Bema bene ba. Osman Amwako te hene. Ipacho wati ahensan. Edin ankofo di nunu pa efe no photo. O photo. Okay. Awie yetie comfort ene o photo asem. Yankwe. Ma me pacho me share ma baba se no. Me na metina ahensan. Enti didi ma na me kochi asa ba emen e wo photo no e wa ahensan ho na. Ena odi awale sem tu manim meti ase ma na me branch ne tran ye tena ko anim ma idinka wo mienu nyakopon ye adom mienu mu no be ye me ho ade wo ye me ho ade sa wo ne second one ne ye menya nkwala miensa enti ma me branch ye ti ho ne ahensan de onim me de me so de amanfo ni pa de lender enti de onim ahensan de ne kayo de mete so me mfa madwuma ni agro chese be ma nam ko wale no na be ma ne peble na me de ne nyina chi no esanse me be ho madinti no me mfa ne ble na anya den on pe ne ho me ye madwuma ase wo ba metim de aboa fese nkura ba wale enum edidi madidi ma me be mediti wo no manye bone kwan so afa de be ma se wo wale mienu wo wale me aya ne sagro na wodie na ma wale mienu so wo wale no so eguso awutie yenko na fe yenfa second story no ento amoso oba papa ni odin the same so asoponi ntia wedin mampa so me abna adoma free hin e bai mampa so me fa asante achima don fe wedin fie saying mampa so me 25 years okay why na wedin e bai awie mampa so your friend ya wata me pacho ya no abie wanum kase aka na mani abre pacho your friend ya wata ya wata ya dan yenko yo me da sema mam pacho me shia ya wata e wa sante achima don fe ho e no ka cha me sa opeme e na me see you nti mam pacho me ne tena ye e di bese 1 year ansa na me nyem ye nti okokumase me na me nim sa me nyem nti wo frɛ me ayedi nkomo no obisam sa bena wanya wo menses me se da bio o se ada enso ya na me se twen kakra nti wo mu ana wa frɛ no wabisa wo menses aba me se da bi wo menses aba me se da bi ɛna o se ya ne ya wonyem me se da bi nka nche me se menyem na me se si ade menyem ɛna o se me se wonyem na me se ade de be na wo hu ye wo mu wuni ha wo be da na wo hu ɛna o se na wo maame ya wo ne tifie
enka nche enhu bibia nka nche da wona me se da bi no se na upie koto ade nso a obi enka bibia nche da wona me se da bi ena o se me de me ba na wonyem a mehu ena me se kwan ba na obefa so a wobehu se menye wo mu wuni ha se ena o se me frika mu esi fom na se obebam me se ya wonyem a mehu se wonyem ena me se ye yo mate ti ma ye di 3 days ena ofiri kumase ho no ba adon fe ho nti oba no ofle me saka kra bi na wasi fom ti me mehia no eno kole ma me ko sia na me bam no wo se wonyem na se da bi ti ho no kra mi dane ma chi sei na ma na me se da bi menyem bia na wo se wonyem unufu aya kese na me gina ho na me hwe no na dia sa best 7 pm no so de ne bag ko si fie obeba me ho no na me si yo mate nti me ko twen ne fie ena oba ye no se abena wonyem na me se ma de nchen nti na me ma me wo kumase ha nti ade che me ma me ba adon fe ho na me papa nyina so ho no na obebo obo mama ne se okwa akobọ ne ma me amane na ne ma me adi nanim na o mafa mpanifu aka ho na o ma behu me ma me ne me papa nti won kwa na nam se ya won kobọ sa amane no ma okobọ ne ma me amane ade achi nya mpanifu ne ba na ne ma me nka ho nti me busa ne se ne ma me we o se ne ma me se o ma no wokwafuom ne ma me amba nti wo mo one mpanifu ne so ba na okuta snap baako na o ka kire me ma me ne me papa se one me ne wo ho ba isi anu menyem ti no panifo no ebeja ne se me ma me hwehwe me na se wanhumi a me wone nchen na me ma me eje pene nti edi besa na wotwe no be kla me ma me se obekuma se no obedi pabe se de obenye ska hwe me me ma me kwan ma ne koi mama no kole pe ni efli da me hu sa me denyem ekosi aboso me nkono no wa ma me ho ankere me da me hospital komu nyina yi wono a ebi wakra me mfre na odiscount me se fako na me de ko yanko mama iti me ko hospital na kosi se me wo boso me ensa wa hwe me bie me ne nkwala ni nyina me wo yeso me wo ntafo ono so yata wa hwe nkwala ni bie boso me ensa no me ntene nka sika ma nipa nso ma edi boso me nsia ni enya nipa ne mfle no me wo yeso me nufu ye me yapa ni me enu nyina honhono papa ye nti nkwala na enum no fo munum boso me ba akopɛ wo mo enum no fo bie enti koko sa sarak no oto sarak baako na oto la to jimienu ya san ya me frɛ no wo se wabele ontimi ni sa adwuma ni bie mo wabele enti koko sa na me maame ya no akoto mole no ato sugar no ato ka ba ne ya kan dia mankola no nti boso me nsia no na maame se da bi we dia no oden na okọ mpanifo na oden sane koso di wo monim na ode baaye no na papa ne se mia so na me ba no mia na me di animu menim se de nipa ne ti na me di nanim ede ni ba fie no enti maame waka mesere wo de kofie me pe na fele no na de besi bia me ba bebo wa mane me maame ba fie enwumle no papa na ama me maame ko ho me so kwa akọji mu aya papa ne sesen sa busu me nsia na me maame fele ba mu na wa anya ni nyina wo sesen ma obisa maame se mole wotosa sugar wotosa kabe wotosa ni nyina papa ne boy oboy na ayese 7 million no of flaba mu an say e ka 6 months na ko ye no e ka e da honom no babla betua mama e ne papa me pa cho nya ne papa e na danfo papa no ofa ne say ne ba no no okay e honom no ya antehwe biem ma wo ko hye se hwisa so wona se wo kwoti koko honom so wo nua koko bia o so wo kwoti koko e no so e che sika ma nipa ma obi e ma intima ne maame ekọ eba kumase so ono no onim ba bia ne ba ne wo pa wonim ne ba ne number enso wa amfra ne ba no e ammo na mane mpose bia wa ase na na se wo ile no wo yale maame ne firi kumase ha wo ba 50 cedis e na ayawata e de ma ne maame so mfamre me satam so menufu no ahonhono pa ma enya sam keto na meka ne sei na shisha na se mama ne numu no ntia na ahonhono se ya mama yale okay yale bem yanko enti yakọ petiensa e honum na no mo yenufu aduru no yakọ e maame ne yede obeye bia 50 cedis ne no e na me maame na atane maame yede ye lolo fe e ne yede koye na se nipa miensa ne yede 50 Ghana ne itu kwan sen kra na aduru la no obagie ti maame ne e pensu an ma ye maase no e na ofle me maame sante maame ska na me fe ntonsuo me maame diska ne ma no ne odi tonsuo nti yakọ e maame na oye do ne ma ye do se emfa mesra so ma anko ti maame be fie no se anti ama wa ya de ama na ye me ya pe bia wa ase pa yale se ya ye hu ba ye twi ye hu kra ye hu ba bia e na ensuo sika nyina lolo fe me na me twi aye ensuo sika nyina wo se age afri me o se ye me basika wo se ye ne basika 50 na ade be ma no Sunday sense ye fa hwe o ya de mama 50 cedis na maame ne de ba ye se ne ba ne se wo mfa mele me
sas 50 cedis na no na yemi ensan so ye de ye lolo fe e de koye o jinsuo sika nyina wo say 50 cedis nim e no say ye ne basika e no me ma me twa akiri nti do obehwe me no yo matma do ohwe me no o je ya kokko be ma e no ji sika 50 cedis ni nyina be nwa na ntu ma me ne tuaye eti me ma me sister Penny ena me bla baako omo yire na o typhoid to mu nyina omo tefa ko omo wubo mu wewu ye na awotwe ena we se nso ewu ye enti me ma me firi ekuro mu hono ko akla ko hwe wo na ka me ne nkwala ne mienu ma se me ma me wo ho wo na ne boa me o sole no pokoto mole ne bibia nti wo ko ye na eni da so ni bibia ti me sole no pase ya chese me nya hwe kura mfa me nkwala ne ni ti me ko madam fo ye fa na bigel me ko ne hono ma na ne ma me ye obla you ti wasa blo no olo nka ba ko se no asa sugar 1 cup atoso na ne ma be me de mole na begun so ne ma keka man kola ne sa nti ma ahodi bie ni sa aduane na me de mo nti ma mo na se nyina betataye na nya nipa ne so mfre na ta me nya ne mfle no ti da ko de me sele obi fon na me fle ne koye na me se pani no se yes me chia no jesu na wu friend na wu nya na obi fon na de mama mpacho an o block you mpacho an eti me nya na me fle no na me se pani sisi ankwala ne yale omo mienu nyina yale no busam se mudie he na me se me se wo omo mienu nyina na o se wo mo he na me se wo mo na ase atatai ma o ka chem se me nkwoto nkwala ni mu toilet no ntimi nhwe wo mo ana me se pani wo sesai wo se me se kwoto nkwala ni gu toilet na me ntimi nhwe wo mo ene me home so kakala me ka chem se wo ye jimifo pa nyankopo betua ne kasa asem na waka chere me no wonu amfiri ba bia wo no no me sesa nkwala ni gu toilet ma e di besa 1 month ene wonu afiri kuma se honom no bae to bae ne nkwala ne e di agro wo fom no ka chem se me hohoro nkwala ne ho na me nse o mata ade na odo mu pie me hohoro nkwala ne ho hye o mata ade na odo mu pie waso we nsa na onu hye mfimfin nti wo mo ba no na me gina ye fie nanim ho me hu so wo mo ba na me ti gina ye na me esere nti wo ban me kakra no obusam sa ade nti na me se na me se wura fi se o ka chem se me nkoto nkwala ne mu toilet nka me koto mo gu toilet mu a wo ba ye nka hwan ma na wo be so we nsa na wo do mo epia bonti o ka chem se me nya asasam na me kan obi ti a ye ni wusam ma no nti maame no eye ne maame no sister bi o ye fe na ntemata o ye dokono na maame ne ko maase ne ho no kaka chense me maame ni kuro ne so enkwala ni susu so mo yale nti o mla no mehwe enkwala ne nana ene enkwala no maame ne bai o ba no kuta mfante dokono mienu sa ta me chichiri sugar 20 pesos no okula mienu ene okula ni do mienu nti o maame ba ko so o de enkwala no o de be ma ne kofie meti ase ma ne de ne koi na me ye dokro ne ba ko ma no de ba ko nso kofie ti ma adi ba se 1 month mi twam akwakoto emole na me hu se maame no wabo be ma na obefa no wabo ni shire firi ni soro kosi ni fom no de na si awiem na wie hye no ma no kore ni mantimi ti be ko fa me ba no na ne ba ata no ne kakra wo ho nti hu se me dim ni ka me be fie ho no 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 so ko ba mu akola no nti me ma so akola ni moto mse no no so aso ne nan na ye twe akola no se me de me be ko fie na se de me hu no de mani anye nti me de me be ko fie na maame ne ka che ne ba se onya akola ni na me fa ne ko no onye boni na me de akola ni ba fie ti me de ni ba fie na maame no afle ne ba no aka che se ma ba fie ho be di na tempan anya sam ketoa nti wo fle ne ba na bona mane se ma ba be di na tem ne ba na amfre me musa se bia maame se wo be di na tem wo te bibia enya de wo fa fon kure busa wo eti papa na wo de nsane baaye no afla ba mu an ka che ne se me maame ni ho no me nkola ni sususu ame nso me nwoda eti me nim hwe enti ne maame wo kura na se ho no dia wo ba be fa me ne nkola no akoma maame na me ne maame na tena be mu an je pene e ma papa ne ba me fia no pa be ka che me se enwumre no nsia obeso ma ne ba a wo te se me an wo ba be gya me na me ne maame no akotena na mte dampa cho mate nti papa ni firi ho no koya mko bobo me niema no nyina se no nsia ne beso se enso ma bobo me ho twen enti anwumle ni mu ana papa ne san ba no se adanti na ba no woni efiewura ne yaka no wan kan che me se woni fiewura ne yaka na se dampa cho fiewura no me ne ne nyaka fi se tamwa mi so ame ngo ye kura no me bubu jama ma me ne to me konsu pa ma no wo fufu a me na me ko wo ma no me ne ma me ne nyaka ma me ne mpesa me ne wono be ba wetenenti na obeka kire da se me ne yaka me ne nyaka menene nyaka ena papa no ese ya ne me de mentena me baabi obebe fami akoma maame na maame ne so kompene a mentena baabi obebo ne bana mane na me se dampa cho mate na papa ne kofie ti papa ne kofie no ena me maame ekọ papa ne honom se de ata ya ne baba no ene wonu amu no abemu na bu ne kwase abebele enti won fra abemu an kan chense o maye me ho ade o ma maye me ho ade ne kwase abu pa na wabu no abemu an eka kire me maame se ne maame ewu ne maame saman se won wale me
atano me pacho an o maame awu me pacho an o maame saman se abeka kire ne se onwale me mane ware eti de ne maame aka no eno an wodi so no no what tren fie san ya sa na ne maame saman ebeka kire se mane ware mama na ye 1.5 year se satam ni nyane nkola ne tefom o mo nante ye pacho ye maame Abigail Sewa Brown Abigail Sewa Brown ampa for bracket papa bi Germany ena wo wasoma wonua se ono so emfa bibi kakra emebu anita e won the breast cancer ne hwene mu no Abigail Sewa Brown Germany nyame ensha to aso yo mama mdase enti no enkwala no stamma ne maame te ase nyina no se nkwala no mefa nkwala ne nkoma ne maame enya sa wonhwe nkwala no nam se nkwala wo mo nante ye de me dade nkwala na koma wo maame a me so na mete he ya me ho dindindin mefa nkwala no enkoma wo maame eno se ono no kra ya bia ne maame nua bi because ne maame de wawu ne maame sama na beka che ne sama ne nware mama pacho facha me sa tam ne de na ne maame ne te ase na ne maame ne nyanwui eno ka chem se me fa nkwala ne nkoma ne maame nya sa wonhwe wo mo nam se nkwala no mo nante ye kwala wo nante so de mintimi ntene ma wo maame bla me na mete he ya menya hwi metimi ahwe nkwala no no se metimi ahwe mo de ne me hwe mo firi ene de ko me mfre no se me pesika bia na me se mate eti me maame me de nkwala me maame ka chem se me nya nkwala ne ho ma no na me mlankran sa tam na ye nwen ahwede ahwene ye de to ye nsa no bi na na aba so eti me ko akla o me sisa mo ho me ko ye sa adwuma no bi enti me nya ska ma totonta ade na me de ama na ma sandi ska na me de ama maame eti me maame de nkwala no ekọ baabi o mo ye nanti dro papa ne ye dro ma nkwala ne nanti ye ma pacho still aseda kora me maame ne tua ye abemu ana ntua o fle abemu an se on first kamela ni efa nkwada papa na ase a odi yo antemate eno anu no ma etimi gya nkwala ne ho no maame na me kwa akla timi wakla no fle me ata ne fle me se memla na me mebusa me maame ne me papa se obaya me ho ade a obaje se ma de wa ye me nyina me ma betena nkana ye asua me dipa no wasa fle me se me sesa me niema me busa me maame ne me papa se obaya me ho ade a obaje se mama me flo ka ne sesa me niema nyina ebe ka kire me maame e maame fle ne me papa fle busa wo se an wa na wo so ma de kyen ya na ba mu an sesa ne niema wo fa ne bag bo ne ko ho no sa ko wanka bibia nkyere wo bia mama wo frinkran wa mama pacho ane me na me ka kire wo wanka hwe se bia me kwabo ana se yo fa ne bag ne wo koye na me ba fie na ade kyen na me so me fa me bag na me koye ma eniema de nsem basa nko an wo ye no de akye me ne me maame te se nkwala na kwa kodi ni sister ho no e wakla me bo ni dua yinti mama sa atam na ye nya ye kwala no me bo ni dua no se atete ne doso wo man kwala ni sika nkwala mienu me maame ena hwe nkwala ntimi bo ni dua se wo yiska komo oba bia nsuo ni nya no ma e chai pa bese asema make bese 7 years ni me wula fi eti blo nya imu an odi 3 million eto me fon so se me nkoyi na me fe ntotonta ade ma nkwala no timi ko yiska na me de totonta ade ma nkwala ena dua ni nya me nde se yakoye bibia ma na fi wa wo se enkwala ne wo me ho no ma wo hwe wo se enkwala na kodi me ho enkwala na kodi me ho mi sister ho mi sister fele wo se brata si enkwala na nyinyi wo se ye de enkwala ne ko to school ntime selew boa me na me so me moa ne fa enkwala ne ko gu school se me ma nan se enkwala ne ko school na we mu so tifia eya na emempa ne sa obi kura beka se me de me do mu ko school na we de meja wo mo sa na sister wakasa de amate enti ewo mu ana me sister fele se blata komo na me ni udi ye na te sai ha ahaya Akoma 87.9 FM Akoma bu sam jumedie no eno anu asogu so awutie na adio eto de bia ena wo boni dua ne 7 years achi ansa no wo bre wusika wo sheda ma wo refi dua na wo boye no ana wo so bose so di sika ma oba bia edua no enya no ena odi sika bre wo so yo oba 7 years achi refi ami jisi kan totonta de ko man kolano meba ya baba atiti we nyina mu wonyim ya waka sa wokwa ba wokwa ewu ni biem a wode ba wu nyina no oba ye no wo san ne twempra biem mu san ma ne di ya na ma me ne doctor eni nkomo na fe ye meto aso na ye ne ata emetwetwe nkomo doc Mamu aheri. Mako, mejoso. Obana pom to say. Ibu amu ana bucha ishma say na India ni be no akofana ba. No so Akos o. Eh. Mama India. E say dey grow fan e dey ejuma grow fan e. Eh dey bro so. Do so too. Say me ko India na kasa meti yen nahi. What you hear? Nahi. Yo. Mako ye chia o chiefo.
ene India for the gira nene wadro grow fine no eno a na ebo ho nkomo nene de mako se de adanse na doso enti na de ye bekasa akra na de da bia ye ba ye kan se nipa da bia wunyini na wunyini mu no so wunyini kama so wunyini fine edi kwan se wunyini na akoto yare efi se yare ebobo ye na mu 80% ye yan kasa na de ma ye ho na sa yare nso ye betimi asia no kwan de ya gigi swa ma ekun bibiri namness unsa yutitriti ye se anas na ache Mako, minwe 10 minutes aben kasa na stroke akunipa 5. Okay. Min kasa no na stroke akunipa 5. If it's every 3 minutes be a stroke kunipa ba ku frasa asasi so. Na ono kwa so ne yare a oba o ma o symptoms a no antia na chese eno a na ekọ. Na obi obenya stroke bia so pressure ene dikan. Okay. Na onya pressure na ekọ na afi wonse ye otititi. Ntimi ka kire se wo ho na so wonsa ye otititi. Misrawo turumika ko hwe grofa mojedro no wo ho na do nsapem ho na mpane bi wowa misrawo ase mpane bi tutu afiri wo nam onsem stroke ebo nka ye hwe grofa mojedro no wo da ho na wo se wo na ase hyehyew ma ko turumika ko hwe grofa mojedro no na yare kese eba wo ho na wo se wo na ase honhon epijapija misrawo turumika ko hwe grofa mojedro no na stroke ana pressure ebo nka ye tienu grofa mojedro no a enye sa da kro be ko hospital doctor be ka chiro sa de bi wo mu ye friend sodium ekosoro enti enchiri mani biem nokwa ade bi wo mu ye friend glucose ekosoro enti esichire mani biem Mako esa na de how bebri na aba wo be ko hospital ka so cholesterol level kosoro enti anwa enammono manwi biem na asase so abayi wo ba ne sen esi wo awunwi so ye tua no ma de nyina ye me makra de ye mobo edura na dwa ye tua ye no ma bi enso ye ntimi nko ye no gro fam mojedro ne se de be ye bibia ye fan enye sa e de how kese na bebre yen tete no na ne ehu so obi anya stroke na papa bi a wa bo ne bra wie nti ne friend sikafo yare ena hiafo age yare na boso efise nuane a ye di Mako ena odidi wie na oge chemicals nkwa na odi agu yam ena wonum suo na oge efrase mercury ena wonum wie ena yesuo nyina esei ye num go fa mojedro no enyesa edo how kese na bebre efise ne nuane a ye didi no ne yesi first yesi ye ni green ye ni salad ena salad na ekodi no masa ka ope oba bi tira kra nkeye enti ne stroke do kroye pressure do kroye efie bia pressure wo enti enu grow from agedro nse de be bia ye fine di number no ne ento enkomo ne so 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Mako ye wo yare ahoro na bia ekuye boko for silent killers die di kan ye pressure efie bia bi wo die to so mienu ye stroke wonya pressure edubeko stroke because ye hu obi a wanya stroke wanya pressure ne kakra na de wo stroke no ye num grow from mojedro no de so to be me heart attack and not to ka si anim uba pe uba ko driver team no wawu so ye num grow from mojedro no de abeto so be mu en ekuen bebre septicemia no wanyare wawu ena mwa edokro yen mojem moja en mo ewuram en tontom ewuram yarewa ewuram infections ewuram yenum go from mojedro no because emoja ne timi sei emoja ne sei pe aye poisonous ubewu onu go from mojedro no bibia be fine na obusa doctor bia say doc die na ya ekofa sa how ba sa yare nan de ba o se bibia de ba de kire se bibi awura wintrinum ana bibi asisi wintrinum kwan intrin de friend actually no nyame amwo na bibi awura mu a abo awura mu a aye poisonous cholesterol awura mu a aye yare low density lipoprotein ma moja ne ntimi mfuro yie wo na tika krea bi no wabre no wakoma ebo peri wa nhwe yie na ejina pe na aye yare kese atherosclerosis baby e be de bia wo problem e de da osisi mu osisi yare e wo se moja ntimi fa osisi mu yie wo tira fa akoche ne moja mfa osisi mu yie na srade age ho a osisi yare na aba wo dina fa akoya cha eno so e de ba to num grow from agedro na eboa nyame amoa na efro wo soro e de yare o how bebri eba
ma untini ewu baabi asrade be de bia nti wano a na echia na chise mastroke na eba no unsa ne da ho untimi mpagya obi mpaboa tibi frito wo hu yenum go fa magedro no nye sa stroke gina kwanti fi twen ye se de me kan ene chemicals na doso chemicals adoso nnuane ye didi ensu a ye didi wudi wi ade bi wo friend antioxidants e kan mu misra unum go fa magedro nanyi ni nyina mfirim unum go fa magedro so a nyame adom ye wo anti-aging properties wo mu a eno na Maa Akos anonoma ma ne wo na wo ne se wo ye India ni no emma wo nyine emebia emma wo nyine kama eno nti ne yato aduo ni din grow fine nyine kama se de ye ka no wo ho na wo se wani su biriwu Israel num go fa magedro no na me ba ase ho ya to agusu go fa no we ya mani su bire no me Israel enso de tuto na awia ne ba weather ni change ya num go fa magedro no se de ba bibia be fine we ya adwuma wa awia so a me Israel num go fa magedro no we ya adwuma wo gya ho me Israel num go fa magedro no e fifra e2 nyina me Israel e mogya no na e ko no 0244 grow fine 59 59 65 32 0244 59 65 32 wakoma bo periperia num grow fam magedro ni bi onsa no na yo titiriti num grow fam magedro no woda nya no beka se abo mesere num grow fam magedro na no edura na dwuna wontimi na emogya wo adwene mkofom num grow fam magedro no yenua ma no menstrual disorders ene nyame adom ye num grow fam magedro no de mfie du na maaye mfie num ene ababedru de na ya wom ene ya won etwa de ba na ntwa ene nyame adom bibia aye kama wonum grow fam magedro na infections bia ni ho empompo obobo wa ni nyina ebehye udware wie na de afin dwi ho anu grow fam magedro no ene nyame adom atenka low libido ene atenka na ba amafo odi adanse ese ene atenka na aba ye num grow fam magedro no ti emfa grow fam ne ye do ne num se de be ya bibia be fine ene nyame adom Ashanti region hade ba bia beba wura bia se pharmacy shop herbal shop ubenya grow fam magedro ne bia to mesra wo on kan ko kan shi drug lane ubenya bi wo Kingswalk herbal ubenya bi ato Tinatek ubenya bi na Naboachi Hello Seba ubenya bi Angel Heba ubenya bi Sana Repash ubenya bi baby na Naboachi store ubia ubenya bi asama fo nyina ko Ekus Pharmacy Ekus ubenya grow fam magedro ni bi ato Kaswa fo ko dependable Datus opposite New Market ho and a Tribe of Judah and say Old Market ubenya grow fam magedro ni bi ato tamafo nyina ko Community 2 Little George ho ubenya bi na Naboachi ho so ubenya bi ho Albert Sam ubenya grow fam magedro ni bi ato oboasefo nyina ko Smart Heba ubenya grow fine suhumfo nyina ko NS Pharmacy MTN opposite wa ubenya grow fine achimo odakfo nyina ko Chumasi Drugstore agona suadro misramo odakwano muko ha mubenya bi ko foduafo nyina ko Gabson Pharmacy Gabson e de bibre aba ho entene nyame ado muko ha ubenya bi ensawanfo nyina monko da na boachi se de ye ka no ubenya bi enkokofo Hillside ya busame kwafo nyina musane mrafo Hillside ho ena anti Akoma ubenya bi sunyafo ubenya bi wo Capeba Muze ena Greenlight ubenya grow fine tachimafo nko abibido depo takwafo nyina ko was takrade AA Mensa ubenya grow fine bi ato boachi ansa wo Cape Coast ena pena ubenya bi ato ma ko grow fine de na dwuma edi no amafo no an edi adanse mayen enti yesraw pese wunyini kama upese wunyini fine upese wunyini na yare embo wunye yarefo wunye burden ema wabusuafo a fa grow fine no dwuma odie ni se ye di kokoo na aye enti boaye omogya ni ye ye wadiro bi wo me friend xylithiasis mako eboa biebie ntirinum oba ye clinic wa mokom run about eno ne ye di manage stroke ye si entwen ma onya stroke no ye entwen ma onya pressure no nunum grow fine magedro no se de bia mako kan se ayaresa atrema eye ahobanbo atrema no eye chen ayaresa bokitiba Saretie. The number no nemre no ayebre. Okay. 0244 0244
59 59 65 65 32 32 0244 0244 59 59 65 65 32 32 wode owura fia so pe ma Akos aduro na kokoo da ho grow fine num grow fine na ye fine nyame ensha papa doctor yo minim se da se ne ye be se sha ponti ye be se ye amen nyame ensha pa na yeguso efre ata ye frɛ atenti ata bomodia na efa wahoma no na fe ye ne wo enkasa enti yehwɛ ata se ni reasons ne scientia se won fi wa wagya nkoda na boss so mampacho okay ade menim bibia menim de enti age se wono a na betimi a kire menim bibia de enti a won hwe nkola no menim de enti age se wono a na betimi a kire ese nkra ni nyina wen mama mpacho wo mo me sister ho e wakla okay na won so wen mama mpacho me wakla ho bi won so wakra ho bi bacho e na wo ye adwuma wo te ne nka che mama menti men kai da krokra fa okay me kai bla na me yale da hospital ho no me sister frɛ no ma wo de phone ne bre ma me ne kasa se no da no ko ne da se mete ne nka cha pa me frɛ no wo se ebra ata e ka kire wo se ofri okoye adwuma o se oba na se wonyemu a obehu na woni wa ba be ye bibi na wokɔ ana wonyem no ebia bema foforo bi ne banyem wo amwahunu amana hunu kyeye mu mama mpacho da bi e wono a ono a mpacho an wo se wonyem no hwe wo kama mama mpacho an breban no oba ya wokɔ ya wante ne nka bie mu mama mpacho sa menyem ye na wotwe e na odiska 80 cedis ene ntoma miensa ebele me ye no ano no a wokɔ ukodi sa 6 months no ende na odiska eba ba wonu amu de eya sa 3 months nim no ba wonya 6 months na mentene nka bi mu pacho okay enti nia odi ye wo sa wo yare na wo de 50 cedis ba ye na enkurai wakache wo mo safo mo kogu toilet mu o mo yare akache no oba ye no woni ni jai wo ho hwe wo because wo so onye bema woni ni nantia ana woni ni bobrebe yi woni ni jai wo ho ana koso ana ne twema mama mpacho de bi jai kola me pacho an mama mpacho an enti oba ye woni wa na mama mpacho de bi obefa nkura no a wode ba ko ahye ba ko no hye mfimfini no a oba na wo sere obisa wo ka se me koto nkura ni gu toilet mu a ka benya bi no matwi street no one wo ansan ya meda mama mpacho de bi ata yeguso ye friend mo friend na me ye fa nintum na ye hu se ye friend no se ehene fa pote ene wo mama mpacho wo boase ya mama mpacho mo ba pani wadi mfe sen mama mpacho o entafo na wo amu bie mu e wo na chi okay menyem ye ma ono entafo na chi me no me oto aduro bre me ma ne saye ye na nye entafo na chi na me bisa wo sai ne twempena bie mu dai ya wo se da bi no Bacho metio. Sister, me sister no. Hello. Yeah. Bacho metio nka o. Hello. Bacho me shata ata 80. Me bacho. Tesi ane de mi minim baabi a wo. But me na me mane wo me ho no. Hello. Ahaya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumade no enu anu waso eguso amutie no na hyene so ma me se pakum capsules pakum capsules no eno ena masan age atomo enu nti bomode a na ma wonsan ka bi wo ye bema na wa ye mre wompem wo do bena da eye pakum capsules no ena wo hia Janikio 442 eno no eboa ye papa oba ya wakoso yakuma enum no enka wo ho ana wo ne bema da wanted de no Mr. Janikio 442 white ye wo hia no van capsules eye vinyi and capsules eno no ojo santentem ni titu anajo wojo so ana wayase eya wo ya winya van capsules bema and support to prostate ne papa medfagen capsules no bo ma mogedi afusane ye ewu nipadua ne mu acute pain wo da najua se wuntumi enna eno ne unuma ebebo papa to aseju rim arthritis Mr. Bomodia na ma wonsanka roka clinic limited for edra your friend no medfagen mo ye adwumade agudi for ma ne mema nyina no mo adro eno no akokra
eni abrewa no mo okọ jogging roka ye wo Kumasi Alaba Abu station ye ni sika house ene dey hwe mo frɛ 0248 885040 0248 88 5040 na Emma wonsa enka dro we bi na mom ene se wobekɔ na agyanan so na wobɛyɛ ohun yie ama wani agye a ɛyɛ Fetus bamboo toilet roll Fetus bamboo toilet roll Fetus bamboo toilet roll ma wonsa nkabe ɛyɛ 100% organic 100% bamboo yɛfa chemical bi ya harsh chemical bi ya enwomo ɛno ntino sa wodi yɛ ohun yie wokɔ agyanan so wodi yɛ ohun yie bibia yɛ moton na ɛyɛ moton kasa emunsu edu ɛno ntino enkɔfɔ na akwate na wonsa akɔkeka nkanema so ohun ɛno ntino ɛyɛ Fetus bamboo toilet roll yɛne akasa yɛ die mu a yɛyɛ ne Ghana ha ya ɛno nti bɔmɔde a na ma onsa enkabe na hyɛne so sorry afiefie mu baabi a corporate institutions offices munyi so Fetus bamboo toilet roll yɛne akasa yɛ die mu enkran frɛ opebi etua 030 2224843 030 2224843 Kumase 0244 310 620 0244 310 620 and 0550 000 990 0550 000 990 Wubeng wanum ewo eye ata mpakwashi LP North Industrial Area awana be Fetus bamboo toilet roll wubenya bi ato na wonso watumi use ewo fie na afa offices nyina mo enkura no ewo wo sister ho no wo sister bo wa mane se ebia ofre no ene nkura ne kasa ata frɛ wo sister ne nkura ne kasa anase osandi wo musika mama medase mampa cho me sister fle no tamu enkwala ni kodi ne ho enkwala ne call me sister ho first no na wo fle wo mo no mo di nkomo me sister so fle no o fle na wonya no nkasa yo ma eblana na me sister e fle ata no oduru bebi a wo fle na wonya no bi wo so fle na wo mfa okay all right entino say enkrano manya fie say mampa cho mo nya 9 years o manya 9 years the last time krano a ata ensaka onkrano ensaka sika efi ata ho ya daben omudi wo mo ankasa papa sika daben mampa cho enkwala de agise me sister agise wo sister me pa cho efi say omo wo me sister ani sane ata sende wo sister sika mampa cho wo dabi we sister sika no wasade 4 million sa yedi blonya we ya na 1 year wasande 4 million e ba se Mr. Fan ko pam squat ade man kola no e no sa ya kire wasan sa di 3 million mai no ano no wo ankasa wodi woni hu wo ma na nya sai mama mpa cha me fan sa 2 weeks ni me ko ho no me ko hwe wo me ko ho pa ba me ba ya me twam ko me ma me ho no atase bone pen wo ye ntia mama mpa cha minti agise wo no a agise wo no ene ye sabakata oso oboase no wo mama mpa cha enti so wo oboase de Ashanti region and of falling within enti no ye bebo modin ase ye ne no ebedi nkomo na ye betu anamo akọ no atumi ahwe entafo se wa fa be ma foforo mama mpa cha woni be ma na tie mpa cha wo no so awo mpa cha wa wo say baako wa ba kwa kan mpa cha na wanya fie say mama mpa cha manya 25 years. 25 now o man was saying omo 9 years 25 o man was 9 years man pacho and 16 years pacho and I when they attatina and fear saying when you attatina like mutina and pressure no motrim pen fear saying motrim pen ben fear saying mama me dase man pacho mpratwe animu ana me de nyam ye sa tam no ne nya 1 year ansa na me nyam eti me wo ye no ba sa 1.5 year that is a 15 years man pacho 15 years and I was starting in a tramp na pacho ade wan ko school ma da bi man ko school wan su adwuma man pacho da bi 15 years now ne wine net ya wotumi nya kwan ko tramp na man pacho na me wo ma me wo o ma me ade na mu wakra pacho o papa ti ase man pacho da bi 15 years na ma me ja wo ma be ma na wo soro bo chem so emo oh ma da bi da bi we hunu sa wo hwempra man pacho hu ye wan ka hu ye da bi wan ka hwe atano o first boyfriend pacho da bi ono ye boy o to so sen pacho 2
Ataya boy or tosu too. Until first boyfriend, first boyfriend, now we're 8 saying. No fear saying. Or first boyfriend. Or first boyfriend. Now we're 14. Now we're 14 years. And I can't bear my hair. And you 14 years and I can't bear my hair. So I mean, 14 years and I can't bear my hair. Hey! What? You better kind of saying yes and say, Bema, you're in it. Why you want it? Man, Pacho David. When you're one day, Pacho, and now back. Pacho, a dear Jumana, yes, saying. Man, Pacho, me, I mean, I did to your son. A call. Pacho, you talk, Pacho. Not then I thought this, we see more. Where I tell you, no, yeah, some by my way, so in it, and you say, Man, Pacho, 2 years. 2 years, Pacho. See, I wouldn't attach Yan Akko far away. Oh my a chair pa in abosume say oh my chair nya best benfie say best 2 years woni ata 3 years saying 2 years to 3 years 2 years to 3 years man patcho woni ata jaye 2 years to 3 years na de kosia we patcho ben ma de awo wani dindindin say adan na wanya to boase anya wo toma adwuma no anko wani mu kakra na wo twan Ekwam na do call ya na say ayasin tokum na do call ye. Many abre me say ekwam like ahokyere. E na do call ya na so ayasin tokum na do call ye. Ma pa so nyi ma ya say ahokyere. Obua. Ma no kura na meka. Obua. Da bia. Obua. Okay, odi mama bedwa fo mre mu na yen hwe na so de wodi abeda yen de ya be hwa se be ye ho adwuma de ama 9 years sa ataka so betene man so mama mpacha so ka so bete wo mo de a efise wono no woni adaje ataka so betene man so ma woni adaje wo maduru se won papa te wo mo tira bibisa no wo be ba se ne wo manyini ti me pese mete me ba wo ka so betene ma wo be den ma se wono no won tifie adwuma na wo ye no ataka so betene me misa so ye adwuma na onye adwuma tifie me se ataka so obetene ma obeden ma me fa ne man me fo mo ma no mo ntwa me okay twa me Pastor Julius Montra say ma me na yentra so Currency Ventures akache and ye ray what is the Zahara mission in the G capsules no aba the powerful draw of the moment and no etu namu san ya de asenti be ma syphilis and asa gonorrhea and sansa ekuro na egu be ma ho ekuro sansa na egu ba gonorrhea oba odepua ebisi immune system pa mesra cap butu so eduru no enu nti no wuhwie cap no miensa na dia num G capsules nim yenu anopa ene enwumre aisa grenade etwedi paduan mu na gibu yam enamu san ya dia mabobo so ni na pra hirabasa awe wonum na ekoro no Zahara man capsules be ma wodo benada obema mu aye merese kontomra kaja etumi so ni nyina so te sa ho dweru na bag ponko wodi ye Zahara man capsules hindi e ba measure nro ni mu nyina busu apene no malaria fever typhoid and diabetes a balance of blood pressure and perfectly edro we ye sheda package box ye de akwa brochi memu enu nti no mesra wada entra Ghana memu ma Zahara mesha enu ni G capsules Zahara man capsules no hindi e ba mesha e shorty na okanshi draglin heba pharmacy chemical shop bia mu benya be Fred doctor e was 0246 348334 0246 348334 0246 348334 Pastor Julius akwa babie mam Joshua na akwa akwa babie evangelist Samuel Mensa akwa ye na na ire emu akwa Pastor Julius mam ya chat phone ya chat phone na ena mwako oya de comfort ni amwako issue no na no o started no akakra na oya yi na nenso oto aso ma so o hwe one ne kuna ware pa so o start no one be ma tena wo mienu ayere so pa so a ohunu se be ma no ma bi ho enkoyi but menim ne ya na eye ma na so because be ma de oni na say empra twen kura kekekura na mo twe na se bakura nim kura na e wo se de ete ba mo de matramp na twen ama e ma bam uwie no wase akwaye ho ade ama ba akwa beka ma na ye tre afei na won kasa mu na ya yese bo hu se onye ubusa na ose na odone pa ntitema na odone pa no hu se be ma na nye anya no kure ohun
oh yema mananti ase ma edu ba bi a ya boda wuro ya abo ase ye mema na about this time na de se enye wo mu nyina na ye papa sa nti se wo fa wo kura de na meka se wo kura de nyame adom wan fa bible de na anya adwuma wo le ka hwe etena mu ba kwa ba ama emu atete mu amane mienu aba emu nti nka wo obi anka ho na se wo jai ba what waso amana ye ho ade mo sanya baba afina because we tie nka se mu a be ma no ye no ho ade wie no ansa na o sha se o ye enioma enya afa nkura no hwe kura de afedi o so nhwe afedi o so kofa oba foforo aba be kan ho ene nanim ho a ene o kofa ba aforo na ba afedi ye se ja ba ko na ne ba ko ntira wa so be ja onu mum akọ emprani mum atena oh enti mesre ye anida ho ye ma de bia me kase nyame ho ye kase nyame nhyira ba ko pa ehunya pa ye anida ho se uyi sabi nyansa no nyina afrika anida ma de ma bebra o ma bra bo ase nyina nye baifo nye bonsam anida ho kwa na wanya if say mpanifo say ade obi asese wode to wanfa nto a woye de be frato nti ade bi wa yi woni na wo fe be me ne nkasa yi be wa hya ase enya de be wi oye be me say de opia time a wode ba asesa sa no be bi koso ne ma bi wa entrance be ma no meka nche wanse be hu o ebi wa wo kwa hunya hu mu popo ya wo be busa no oh adwa nkesa o adwa me nko ba bia na de me kwa adwuma na de traffic no but as say what didn't just no asema be me ko wo boa sa nya sa dia ma de bi won be hye moni sa na so me mesra be ma no wonya de ma ba wiase a the best thing is obehwe oma ajapade bi no wiase a obetumi aye ese obehwe oma oh na ye na minim dia ya na ba won adwum se oba no po na aye obo na ofocha se utie ababa story ama menya hwe se oye no bone bia se bi em se dwama na ye ne dekwa because of bema on hotel or I say me ware for the account kiri afekra de anti na bibi na wonimu oh na wo dey say wo kom wo dwama na say wo dey okotwom pena say obai wonya red but enkola no dey hwe wo mo na se bi wonya na sumdwe mfa mo na bra nti mesre bema na bibi wo biara omra o say wo ahensan omra na omra mehwe ne mami ansa na woni na wo no dey onkotwene mpra oni ni asem obuza no se aware no kwade atene ne so no onkonko twene mpena anya saa ya ye be kwa hensan ho na ya kwakwa be bia ye de besi amanabo na etumi ahye nyame na ye bay 60 years awasha sia obrumu de ma 14 o sha 14 friends boys friend that's what you say be almost 2 years on twempena ansa na wo na ebam okay oh na no saadi we de bia me kamama boy no wo boase on oboase atawutie me oboase we ema obi anka wo hwe ade bi wa ma se wunya afa na kwa obefa so obefa no enka be ya ma ne abegere se wunya ho tete ama de bia me ka se mema bi wa se bi nyejimi no magimi a ka asem bi ko akoma ni mpia bonten tempie wakokofa akora 14 years ene egumpina twen so an na wo mienu na sa akora 14 years nka wo ka wo dam ka anya mayo se o se afina first born anya 9 years ka wo ko dam no ka wo ma enta asem bi se ma se wo anko dam na nkwala na pino again da so te ho a ense se o ma no ba radio so mpo na ko ba se ye be kwa pe rape case kwa de ababa ye o chat enti ata o mpene to mpene no a oba onka hwe onti onka o se nkwala ni minu ntafo no be matimi ka chense fa nkwala nko toilet mu na me de menyema na wajimi ata udi udware a uru wali mkoso ana nkwala wo ba to atopa e de o ma ba wiase kese on form nko toilet mu ata wo busuafo omo ho okay ata busuafo omo ho okay ane to omo nkrasa akoma ya fima akoma mu nsem ya sebra na ye no nyina yensim konwa na ye kwankwa o ma no mienu no o be fa so ahwe omo na nsem akeka de antwaye me da say a health alert clinic na me kan fu wo no de ama wo me sa wo ada e bia wo menstruation no oba mfichi kromo emabiewu ana wo diabetes no wakoa enko hypertension wakoa enko anwudwe ya de friend stroke ana wo nan no nsa na yetititi typhoid ana cholesterol stadia dore ni paduan mu dodo gonorrhea syphilis ulcer prostate yade anampo wonase wo foot no ya na mu hyehyew wo ni paduan mu hyehyew abrebia honam dua no eye wo ya
won ka se mu twetwe wuntimu ehwetwe wusisi ya wo ya wani so bere woda wuntumi na eye white and fan kwa baby Braya kache eye health alert clinic na ultrasound scan ne massage physio lab bibia yeyo ye the machine and the treat you Shanenso health alert clinic ye wa doctor for ni fidie kuku dam ye woni midie de sa yade ashaman ye ne Queen's Hotel ehwani mo ye by municipal assembly Medina post office ye by First Atlantic Bank Kasua Crespo City Junction ye by Block Factory the free 0242 51 88 93 0242 51 88 93 Koko Marco o photo se obeba me pacho friend of photo no amuako oye o photo if the camera shine ne kon ho a first no sa na efra wo mo omo na mfie twitwa ni nyina eye o photo soja never die o soja always say soja wa wukura udi soja no soja man soja man ye soja man enti wo yo photo a wo yo photo jitum okay eye wadwuma wo sha ase a obi asem message akro say I know him ata okay obi so woni mo no na me nipa bia na me ne no eye adwuma okay me ka say me colleague bia na ye Radio Mercury then time Radio Mercury ni nua be me friend Fred owo obuase enti Fred bomodi aminim sa wo hwe me like bomodi an na yadom na ye nyano atama ya friend ye nyano enti wo yo photo na lady said ye mamen kanche ma say se oba de be me hu enye ma nyina na ware wo nti se oba de be me hu na wo hu se wo ye yere o photo yi wo twitwa pictures o wo to me de ni wura wo fie ma ni kotwa wo picture se wo mu rere fie yes wo mu rere fie no mu cha nti o mu hu ma nanso wo hu wo no hu se wo ye ni dompe mu dompe ni dofo mu dofo ba bia ni wo adwo baby ani wa adwo unse de wuti hei be ma be fa oba e wo ma sedie bi esese wo moye omonye na eti be ma nani so say king afi no hu say yes ma hwera de eti samne sese me bo me ho moden na me ku na me wurura bi baby o di ofoto ye wa wonsam ka o ma ko ofoto wonsam ka bruta said the way sia chance no me ba me de me krama ho brase na wo ka no me de beba o ye krama ho brase enti na wonnim no wo kan ye odonyini o ye nioma bi ma ni nyini wakomam o foto ye nioma bi ma ni nyini wo wakomam enye noa na wo so de saa de ma no na ye den na niema ten na ni so wo ye de ya won se obetena ha wanka bibia amfa ade a wo no ye ho ubusa na ubusa na ubusa na wentumi anka bibia wo ye na wo foto woni adwene eti wono de wagimi se ono de wo yere na wo se me kwa akofa oba afoforo da bi wo ye nioma bi ba ko mienu akese se wo ka kire ye ha na wo foto ba ye hunu de ye be da ye be ka kire no wo so wanka wo de wo ye bia ba ko bia ankire ye wo se edie nti na wonkoma afo nyina ntumi anka bia ma wo edie ya oh adenti na wo jai wo no ehye wo because no wo ye bibi ma wo afa wakoma enti na wo jai wo no ehye wo no enti second one ya wakoyin so no wo de say na ekọ say na wo di wura mu wo enti ma yensu ade akora baby ade na kotenan anka se wo ni wukunu dwene ho baby wo di akora ni ko school no wo ni wukunu dwene ho wo firi ha na wo ko school wo akora ase pe esese wo tu akora no enkula ne te say esese wutu wo mo efiri se eho no de suane ye different from ha enti wo no wo de ne ko ho no ensese ye be na wo ni wukunu hye ye mumienu nyina ase mu gina esoro mumienu nyina agina soro na hwan na enyina fom ne nkasa nkere no enti se mumienu no ma amafom na mo enyina ho ankasa anya yiye wonse wo ko ye no mo ko police station ho no dosufo watumi asode agina ho se wa propro ne nsa BBC ho on tumi nyina wo mo anim keka sa ansam ne nkira wo mo nsore nko
die si wo ho no wa mo ye mu ye ye de e wa ha se sa so na si ya ye beko ho akobusa eti ye sere o photo se de wa hye ye bo no me de me nim se ensem no be dane totally nti Monday o photo me pa cho bra na bra be cheche ye ensem no mu yiye ade ababa we de ye wo a e ma wo kofo a wo ba wo nani so no be kire ye na ye wo bi ka kire no na ye wo bi ase no na de wo kɔ no wo de papa ye de ewura nanim e de akwa wie na nkola ne de ye betena ase aka ye ma nkola ne nsei Maa Akos second one na se wo obi a ya bo odua ho to be pa wo kra wo se ye nyina wo yare edie nko a na kwatidie ye modesa edie be nko a wo ti ha nyina no wo nto wo nwie ye wo huduabo ye keduabo a monti ase ne duabo no wo se wo kobodua se ma be ma ne nyi sika ma oba bia wo so wo ye oba 7 years afi na enya wo ti ha wo nto enso wo da be ma echi wo busa ase me pesika na me ho kire me wo ho kire wo no be me ya wo ko ye yi o da apem so wa hihye sika ni bo na bosuom wa hihye sika ni gu na chi se sika no wanya bia boroso anka na wo betena ha ye den mesrama mummi nsuye nyansa e wo ya brabom na baboa ye ye de se ya nante ada bia ye besu enti mesrama pa mumma yani enna ho na ni da ho so baboa ye ya me sha na na ekwa na yete ne nka no Dr. Mafo Fertility Herbal Center Dr. Mafo se bomodia na bra awo na wo pe e Dr. Mafo mesro wa chiri ba bia na so awo no emma woni wukunu nko Dr. Mafo no yere enko Dr. Mafo eho sanso na bia nyame ya domo awo na so akodai wontumi enante a e Dr. Mafo Fertility Herbal Center Doctor ewo atonso esreso ate bisa ba se wo ba no benante ama ho ato atonso sreso ate bisa ba se Dr. Ben Presby School no for 0244 411099 0244 411099 Evangelist mami enchia etiefo juso ni ahwefo eno Mary zongo mami Mary afanyi Erade enhira we enso na onkoso a ema unyansa nefa ye adwuma yes o zongo abontere so amen prosifo azongo fo nyina twa no prise yes obo adwuma chese onyuma adwuma no so nyame nhira no mame yemfa semisuntu ema bi fo se be ma no a waware no onye wayo minka ne sempo onye no na be control no Ghana maybe just ase one ne wo dia ensese jama wo fa baby na wo ko baby na mi ko hu se wo yese na miss ayenta no be ka se adamu a o be ka se adam ma mi gumi ko ti mi so ma adamu o beti ko se adamu a o se adamu za se eti yenu abey edie pa na koso ye ma bibi wo be ma na sesan wo so wa ho brase mo pratwe mo mpo hwede na wo yo nya wariem wo no aduane wo ye we wo tia na wo ka o wana aka ma edie na si ya suddenly suban ne sesan sa bibi wo eno dia wo ma ne nkan da be ma ne bo beka lo photo me si wo beba wo beba yourself amu Ejamako me tawachi 100%. Dabi yanka photo no amwako na ne beka. So no bibi na see ye but enu de man nka da. Da biara da ye pemema no fom so. Fi say awarija ya banti. Na yanka nkyira ma no ye besrem. Mo so mo yamfom so tia mema na yensu ye nipa. Ye nipa. Na sa mo ye de na mo pese ye yamfa nkyam. Na mo de ye dia ye de yam de ne o se wiase nyina ate da bi enyense kosa so ade na ode ye me ye nipa ye me ya na o se ma me nka na me de ye o de no be so obi ate da bi enye ne sa yesi bankum dwa nifa na nifa dwa bankum se mo se so mo ware kode a that's the way you should go na san ko basa na da bia o pese wo no na en ya ware be good da tese wunya nka pese o photo omra wo share that part o yusu nyansa no de ko fa akwala because also fa ne ma wo no eye den na de ko be ma wa be ware wo say afi no no wo twempno wo de ko ware so no ni ntira kurase what do you mean obi ba na ko so fa ne ko tira kurase
na nyame na do onya teacher okra plan o teacher na kam se me acho but o plan e o ma yakọ fa akola na ye teacher anya de so obi ba o na be sie baby akola ni ko school onu obi na tie no otimi am abekire kwan na tintika se teacher so photo obi o nipa bone na nka ofa akola ikoku na enka noa wo na wako knife wako fa asem de aba wo na wo de asem na ba because obi na ne ba be so abesha wo nsa na otimi di ko di nkomo se ene sai nipa ne ba me na me kile na de teacher wo ye nipa bonefo what wo ye nipa bonefo wo na wa masa de we nyina aba na mum na akola no so yare ye akola no nyare e beat fa because akola wo hu ni papa daddy on ni aba chese o papa baba be fawo odu be kokum ase ko kura so ko ti bi kura no mpe na o be fa kura nto obe pretend na de na ko so hu no etu photo ye be srawo sa kwan no so de emwa ye na bra Monday no na minim se udi bem pa girl wan kan kure wa she da be kan nyina egu so wo de twa set ni wie wo so ne le we na wo si le we niama wo na hwe le we nkukuro nku awo ska wo le we nkukuro eye juma na wo le we cha wo ye champion juma no ye juma so be good ani mo ase a wo si le we niama so what obi kura ti adum si wanchi onu kuro wo ska na wo nya so si le we niama o photo ya twel ababa wa jimi papa yantu sabi wo efie du na eja ta chiwa ya onya doa ntafo apiem eti wo nsu anyansa mu bia ma no na bodia ene wa mam sika ni di wi sika ma oba bia wo so wa jimiti oba bia na ka de nkanyansa wo wa apart from me enemy ma nka wo ye free ko de 3 million bra wi nko di ono tete ta wa ma wura fie no se je atayi nipa bone fo papa tuadu bone e bi ko ano ene wo de anya wo wow wo ti wo konko ho wo franti de wuro wo ko wura treja na so to a obeka de asem wa sa ko fan plan ne te wo so ntia po na sa wo na ya wo de e de a wo kire wo ye adwuma wo ade ye adwuma ye de tutu ene ko nipa to enti e be so su enyansa bo na ne te ni nyai ene wo ba ko kura ni nyai jimi wo so oni ni nyai ene bia wo nya ko de wo so di ba ni ora mame to free pa mame mienu yete ha to abe ababa we sasa ke wo papa mame to asoma ora mame to aba ne soma no mama o say that time no na nkra adwene omo nyina na omo susa menye sure ata na oye panyini bro so sa me sure so omo ye nkra do na me de na ha me ne se ne maame wo ho na watimi ahwa ma ne ba at the age of 14 enkra bo ne se mo ho de wanya ye wafom mesre se ata minim se ntafo ye nyame achede emma ye nyame achede ba minim se ntafo nhira wom mesre se ata ba bibia wo bia no 7 years emuwa mesre obra na be hwe wo ma 9 years ultimate wa de ba se ne de e wo se wo ba na oba na obehwe wo ma no na asundwe ba obe kra se mama ahodin ni ho oyare mesre wata behwe nkra ni bi na sumunyo no be ma one ne tinde honum de akire de mama onde ye ono anasem o papa ende ye ono anasem mama first story no oba ne nani edin dodo nani edin dodo enti be ma ne ntimi control no ana mama se we anopa ne ye ka wo fom ho ema yenye ye homework ye se ye hu se be ma so ye mu kakra bia na ahomaso aba eye bia na si ye no ba ne ntimi nka ahomaso ba ni mu ohun se be ma ne do no because be ma on pewa o photo de mem na mo teacher ni bia o cha de but o photo o cha photo nti o photo de di enti o papa de se di ne de ba oba na anye no homework ye so photo dono enti obe mema ne ho so ene o photo so kire ne se wakonya oba afofra so no so be so nimu na obebu ne dia ene obekọ afi na ate aka Akoma ho ye na me de eye meyi ne se otime hwe ne ma ne se so photo kra nhwe nkra na kra obehwe na ade na watimi atu kwan aba na ono ehwe ne ma na nyansa kwan a teacher ni ne fa so me de mama me teacher onya na teacher I was here no because who need right so obi ba o man adwene se onka so yare ene sen na yare okra mama ye de toto ya no sa
nyame amfefie na nka akure ko yare ampa e na wokowu ya se won so waje wani so o photo kwan afa asofa akra in fact ma anya ade enti e honom ne de mudifo ti e wose mo ba ne ye solve hono ne ho free o but eni e den o ba na fa e na say the way o sikasa jeje ni bumfu ikra abedwin say ebufu ho enti mama message so no so wo koi be ma foforo na wanya no no onko eni homework yi no nya aware pa bi no ntina ase okay me da se papa evangelist Samuel so atenenkan and atenenkan na re and Pastor Julius ya mama kwa ba ha ya kuma 87.9 F makuma mo sam jumedie no eno anu asugu so awutie yenko eni da so heba clinic ni ekodi nkomo se wo pe a clinic ya o ma specialize ewo eni yade ehwemu de a eni e wuka se mpunu wuka se enhia ehye menua be ma mamu ahawie ya Maa Akos me di Jose nyanko pardon now so ya to me ho ye family mu ewo ni da so heba clinic me da say any da so heba clinic edi kan me ni kan fa ye kira kwan eni ye numbers entudwa okay so we hwe da so heba clinic Kumasia ye wo Kwada so estate ye ni estate park eni di enhwe ni mu na crown so ye wo Walako junction ye wo Tabora Alaji Walako junction your numbers no ID you an 0559 0559 90 12 34 0559 90 12 34 and I say 0540 86 42 32 0540 86 42 32 ma me da say na maybe ye no BBC na emo kakra ka me fa no na papa bi wom sebi na ni nhuna de na metene nchen na mbisa o say me ba sika se ni meyi na me mfama driver no na me ka kire no na me say da na adai Osimanion na senka mani ebefra de ankamasunsi mere hoye me shada bisa no sema aja den ne koba so me ba ensem bebrebe na mampe ekira kwan ena me hu ya kan so eni aduro na me mere ni sua ena me siye enti wa wanya adaje na sa kwanya na wotie me ena awie ana se wo hwe me ena awie no se wo eni ha obi amabebo so na mesre se enyi wa fidie ni emfem firi ha no bomodin na tweben wa fidie no e bia na o maame bi obabi ananse wona na bi ewo saa haw ni bi eni yare no enim pani ana enim akwara obekọ hospital kese ebetutu ndi bebrebe amblyopia myopia strabismus glaucoma cataract diabetic retinopathy bebrebe but the here any say bia papa a wakọ ama ohun atọ yen yaso ye mfa eduro enwu ye ni so Obadi nhwehwe mu na so obadi nyansa ode dom ne ma no eye dura obenom abibiduro kan a obenom na afa nipaduanim na ba wani so na ba be ya adwuma simatia bi mu enti wa wo animu how bi to say cataract do ye fe no ete glaucoma anase wani ni wada sori wo hu say amuomua anase wada so hu say ayekokọ ete enesisuo etwa ene da so wakwa ye operation ama ba kono ehuna de bio anade okokoye ehuna de anase etichire yare ena akokofa animu how ede aba eye stroke ena akokofa animu how de aba eye hypertension ena akokofa bai sene wani ne tie bia no eni da so he back clinic ye de say se wunwu ya eni kwanse wo ma wani ewu se unwu ya eni kwanse wo ma wani ewu ye ni adura ye de ma se fagu wani so anase ye ma spare say fashe na wani ne enkoda bi enye bi ye de adura wo nom amana fa nipaduanim ewura wontininim aba wani so na ba be ye adwuma e de ama wo eno na aba inda so wo heba clinic a ye na oba ye benya abotre ne abisa ye be nhwehwemu ade ekokofa eniyare en ede bae enye sie oba abeka se wani ye me ye nti ne afa adu se kokko numwe ana kokko numwe da bi ye benya abotre de ama wo wani ne de na kofa bae asi kire na kokofa bae oba ne be ma enna enhia mu ena aba atena oso ache ena wode awo oba bi ena kokofa hawo no ede aba ana se stroke ena kofa bae koko ena kofa bae hypertension ena kokofa bae eye dan na die ni yare ne bae ni da so he back clinic ye de aba se tuanamo ne bra
na aba ya so ya ye benya abotre ne aye mpensimpo se be hwehwem umojam ne hunu hawo no ne ahwe wani so no ehu de hawo na ye tuase ye de ya so ye no so de areho na be ba umfiri wonom na wo de anije ena eba na asem de kra ne se so benda so wo herbal clinic emfa honin sani a usika tie bia no uduru ya so ya ye benya ehu aduro e de amaw ye benya abotre ne aye nhyehyɛ kama a ebeboa wo kese ne wiase aye dene enti obi won ma wo se minyanka meba wo nanso mini sika enda so herbal clinic yesi tu anamo ne bra na se wo ba sani osika tie bia no ye behwe so ne ama ehu aduro yenyiyim ena ye nsemu nso ye nkase we ye sikani ena we ye ohiani kese yare no enim sikani ena enim ohiani yare nya kawa na account na se wo ti ase ya wunya nwuye die enda so herbal clinic yesi tu anamo ne bra ya so ye na se wo ba ye benya abotre ne atu yare ase e de ama ma men san fa ye numbers ne nsa entu edwa bio 0559 90 12 34 0559 90 12 34 and 0540 86 42 32 0540 86 42 32 obi be say that's what herbal clinic say eniare nko na mo hwa na there be apart from kwata any chere so oba ya so ya ye woni nyina no aduro anya se yesoso so ene de ama ye tu ase ene de ama nti se wo de areho ena eba umfiri honom no na de anije ye de se bra be so ye hwe na ne ye nto nchia na yese Paul Amantem osnedi kanfo ye ba ye nchede na nso hwe adanse a eba ya so ye ebre ni abre nyina na ebe ye wonwanwa nti pick number no ana fa number no amede atudwa no na friend eni ani nkomo na nia opese ye de bo obia no eni endi hu nkomo na ye mbo efo apomudi hu nse fo wani o efa bibibia ye henia yetu ase stroke diabetes pressure hypertension ulcer enamu ensayare syphilis chlamydia oba opa wo bema ne ho ensisisu yi anase ontumi ne oba enhia ontumi ngo ede na kofa sa ha na ba bibibia na apart from etwere ene kwata ene yeni eno no anu aduro na menia be ma woni made ba ko a ewo nipa bi hu a eden wadanfo no ne sade akra ne kan ya enumunka eno ni asem no mama sa asem we sei no ene enumka nti no oba bi ne ho kan agyae ben bi nso ne ho kan agyae if you say okwa kopere no owe gam nti no wante hwe gam ne sanfiri na numu no afi okasa ne ho no oso di asie me aha enti se wo sa ha oni bia tutu anamo ne bra bebe bi sa say ede na de anum kan eba eni da so herbal clinic ye pe ene ye wo sa ano na duro oba ebe cherecho ni aka de de ba na ye tumre nso a ne ya kire osie bi sa asem na ye ka kire no ye be ka we ne ha e da say sen ne si ye wonso be je tum se ampa e no kre obi onu mama ne ne kasa ofere say bi obeka but the stress oba ya so ya na ne yedi nkoma firi wakomom na ka bibia de kire fi say ye de ma wundura ye di tu ase ye ma ode ebe so enti mpacho fa number ni bio 0559 90 12 34 0559 90 12 34 0540 86 42 32 0540 86 42 32 Eteni da so herbal clinic so ba kumase na so kumase dia ya so ye e kwada so estate ye ne estate park no ene di nhwe animu sa wo ba na wo yira kwan a mestre so be frɛ numbers a media tudwa no ye be ma obi aba be hyiaw na odi aba waba ya so ye no boko na oba nso a ye sanso wa kyede kra be sanso e di ama waka ho enti wa atemi nkan bia mestre se obe frɛ number no e bra wo ban ma we dey me sorry ma mentia me sofo pani me self penny and I'm a spiritual father out the House of Jacob Chapel International. I work from Odano Apostle Daniel Attack KJB. Baby, I will be up about me chiao. Ma, me da say. Yamin shao pa. That's a ne. Ya besan eshia. Na emom ena reaction and so mama samu ya wafo ane mo kwa wadie bu ya engagement ring.
and I feel wedding rings are Miss Show and kwa baby a was all quite St. Ben Jewelry, St. Ben Jewelry, St. Ben Jewelry, ya good no empo, afe born na dear tia and a tear, and into Bomodiana bra. Oh, here a good year, ebia asomade, wedding ring, earrings, pendants, bracelets, fancy rings, no, Nina a St. Ben Jewelry, a what and a was all quite yellow gold, rose gold, white gold, black gold, and a silver, a St. Ben Jewelry, to Mikanama Namoto, never when ni a che yakache, would your fresh St. Ben Cecilia, it was 0244 284122 0244 284122 St. Ben Jewelry obaje wo so na chese onewo edi enkomo etumi aboa kafefe wase talala kafefe capsules awie mekanfo wonom de amao kafefe no eyadura etu nam nsan yade ase me pacho be ma low sperm count chese honkwamwa no ewo fam wayemre ewo mpem wo be ma no emu ayemre se kambu sos udi simu anakoa wunya eye kafefe capsules no ensansan ni kurogu esa ehonya kono ema no entumi fani agoro eno na duru adwuma no ayese dundum light ompesa obehunu wunya kafefe capsules ensu fita bi fru be ma no ba odwo so tentem ni titru anajo kafefe talala lumba osiade ade page ade oba wo de kankan se yade ehonye nti be ma bia ba na okọ eyesa wanhwa wo de ani bra kwasio na abrewa bia nyame ehira no kafefe capsules no ebi na se eho no ayesafro yetiemu a na age chaw twetwo sa na be ma no de asore eno so ne de wunya kafefe capsules shane so ma me wunya tenka ebi ho daniel ba kwale na apidance madebo boss owusko bi ewon kokko fre Harriet kafefe woman ewo 0207 183 819 0207 183 819 Dr. Gbedema na make for ediama wawinim Gbedema garlic mixture de obi anafu ayekapu se no boda san wodi no anapokra se ebia cholesterol na dode ni padua ni mo stroke Gbedema garlic mixture ye the garlic prekasa ebi lime and natural herbs and ye de big man capsules and Gbedema co capsules no bema wodo benada me so wodi obenuma bom big man capsules ne Gbedema co capsules na mum co capsules no etu ko kwase deku afei wayamutim ebeyi afri ho Gbedema ladies capsules na dia oba bomodia na no be mu akoso kumanu ye cream dry na why ye tight na afei wodi agiade goddess powder no etu asthma yade ase enka wo kanshi drugland tinatable center ashaman fo nko Equus pharmacy na Gbedema pharmacy Carnation Kaswa tribe of Judah mobenya bi Fred Dr. Gbedema was 0248 288788 0248 288788 0248 288788 Daiwood Aba Hospital make am for Dawo 360 capsules at the amount mane memedro awu tutu ni sisi yade wo bi ho wanam wachia ne fedia na ne fedia Daiwood 360 capsules and Daiwood ointment fetwitu wapo ne wapo so na ebeko shane so Dr. Daiwood Adre Herbal and Pharmacy shop mo enyana for doctor was 0244 886437 0244 886437 Nema wonsa enkabe Dr. Mensa Herbal Clinic Dr. Wanda Bruni Koko ena edisa edinway ema Dr. Mensa enuti enei se hypertension anan pokra se awo ena wo pe wuhia Dr. Mensa na obema wawo habai kasa Dr. se wote na wote no abebuom enuti ko Dr. Mensa kachia enu yesi ho nyina dro kidney yade ben diabetes anasisi yade Dr. Mensa Herbal Clinic so ena ye was cement retinol herbal powder mese weda obano omoye chese ye china dia na refi enu nti we hia cement retinol herbal powder ne bi enkran Medina Zongo Junction o man FM danimo kaso ansane senior high school wono amu na edition mu kofodua enka ne ba bia ne yekum nam no takraze woni secondary college ehwe animo sunya ne private junction woni old municipal hospital ehwe animo takwa woni Dr. Forson ene ehwe animo go so main lorry station o dunko no friend woni post office ehwe animo Fred Dr. Mensa Dr. Wanda was 027 1173551 027 1173551 Dr. Mensa Dr. Wanda Josie fashion mata de ashame enya ready made Josie ena pam e de ashame enunti
media meka se wonie ma bi a wo bepa ma Josie Mpama se wo Ghana man mu se wo abrochi man mu country bi a wo so bi anye barrier Josie bepa mata de ne de abra wo wo bom so oni meet me the sport in edition mo fra Josie e wo 0243 433 465 0243 433 465 Josie Abajoso na she's and ama me wig ya share and why me makeups and yes me say Indian na he and it me say what the bombardier na a fresh she's I was 0249 155 776 0249 155 776 Rivon Conroe short long ye wupe bia baby a wudi ko bia no she's ebeye bi at the amount happy birthday Akoma Angela uwo Italy. Happy birthday enkoma papa ene ye wa woda onyame ensha wa woda yiso na onye wo kase pa na ene ye tutumnika ni ye fa ye ne nkyira baabi a ye kɔ eye baabi ba kɔ eho na okɔ na wakɔgya yaresa eye grace gift ayaresa eye adoma kyade de ma wonom enu nti tutumnika ma na moto nefa wani ekyire grace gift yade ben ene ye ntutu ase ewo grace gift wo yade ne se de sitie bia awo na wo diabetes hypertension ulcer typhoid malaria hepatitis ABC and D prostate enlargement prostate cancer Mr. Bomadi Anebra tutumnika bra eye grace gift about clinic and laboratory services Kumase Ojim School Junction wa Oshim Barkasi Road and Kani Wachimota Petroleum Bangalow wa fre 0543 320030 0543 320030 na any grace gift about clinic and laboratory services any komostesia fly away travel consult one and the year to UK Dubai Qatar World Cup or the yebeko sanso and a wuko Italy or the obeko baby a wopesa wuko biano a fly away travel consult yen you sikani no libi no labalaba yesi do betu kwania wasi ade yo ye do betu kwan birth set and no passport and here yen sika ye bejo eye kuye bi friend 0243 421 215 0243 421 215 ye twa ye ho abasese an ye ba ye be kwa ma so license ne 03224 980 35 03224 980 36 03224 980 37 enya mbone se me no kasa wa bosan su fura no na be ma na empana wo twen no wo twen shopping mall empana kwa be ma so fa empana enke bi kwa me tia hensa market no na so fa empana ko onko fra to so na nya mahi be ma na se me no na tia se be ma ko fa empana wo tina fa empana wo shopping mall mini no oni empana ni anya masem enti jimi di mani abuo kwa na de sa be na fe foto ni da hensa bonten so di oni medie ewiase me be na yi be ma pa bura eni sa foto no abranti e bu me kwa bia so bi edume bi kwa ebuo ne kwa wie bi ku okofa wo mafunu ono be kwa jeri ama me so akọ mochire me hwe ankwar me ensa nti no me nkwa mochire mo no so nkwa jeri enya nsam de bebre o ti me bu me na watena se bofom ne nyina wodo na ewura me ntino still na mete ho edi akọ na mama na edre ma me pa oni wo ba ne me yenu mpani foko hia ye kwa de bushafo ho ye kwatena asem no so na bushafo hia ne se onyai sa ne mplan na me na wale me sa na ere me no mu nim me no ne mentena ho so ne ntena hwe ye nkola no o foto ntimi gya so de ne bushafo ne ka ta bushafo se ne ire de wotimi gya na ne mplan de ontimi nya ne enya ne tena na me nim sa group de be ma ne die ampani ampa ye free asem no so betuna fie no de be ma ne ya na wo ye ena ba sa ne se de ne kraje kokko summe na me nkwa bi kwa ye me ho ade o ka tem so be summi a wodi mbe nya bro san so na wo me abehwe fam se me nya nkwa de a me nsore me nya nkwa de a enya na me nya nkopon na me wuase ano no fine abere ma du ne ekoso nyanam te ho wo yimini edan am niti mu obo mase tweme eyimini ma de begu wo tweme ase afidem hodem behwe abon fe yankwa ahomane so na ye ne afrefo enkwadi enkwamo 03 22498035 0322498036 0322498037 asana no chane so ema me say Ernestable Industry ya the Ernest ointment aba ene oba stretch marks ewo ho ebetutu efri ho hele we ni baby afrefri ya ba ko ti aba baby wo fa kwata papa mini aba mame emu adwuma na ya fa konya suni ehwe ya ntia ya hwefo ni ya tifu nyina Sini aba ma so mu asante maponko fi ase no ta ko chi ba ko pe
Mini aba mame tia na na bra gwato no so atinye ba ton ni Mr. Pia na me am for kwakusa for na me wo fa grace o mo tie wo dendede mini aba aya na bibi ha me papa mini aba ye odi ka me kasa yi mini aba wo si bema wo bo papa ye wukuru ya woni na jai na nsu bema bo mini aba na wo tia wade ase etika wu ya sebi wo na wajimia na se wukuru na ajimie kesi mi anu membinom omunye se na mawo ha me pese me wo na be ma bowa na wo se se wo bowa na so wuwa ehi fa na wuwa ukwakunya be me ni bi mu ana sesei eti mi ni aba no de se mo ka no me de mi hu ni se ni kura bi anim wo ni be ma ti na da bi obu pupu na da se ti awade ho na da bi aboma no bo ko ma to se mi na kwa ka be cha ma be ma na bo amo anye tantantan eti si ni aba no wo ba be tafidie so a jenu ko no ma ka be ma no bo a obo me wo mu me na be tenso be twa kontompo dia mi gidi se be ma ne ba no ko be dadi nti mi ni aba ma no for chance wa wan ye fra no so be ba manda yin na ye to ye che no wo mra na na numa se so fo na tuja na wo ba no wa na on se to mo fo kwatam na me mra na hwe ni ma na second case no ni ni aka no ye fra no wo ba won se to bi na mra na hwe ni ma na me ka tie mi ama no bi se mi ni aba se woni wo be le nya asem enye biabo na be so bu problem no se ye ka wu ya se bi ko wu kwatie wuo wo ba be tia wo freso na wo bodua eto be me so ba ka be ko ne nchen wo ma skene na waje eti mi ka tie mi ama no se wo trase na ne be ma to won ma e biabo de ehu hia wo ba mama ko so be ka wa asem ama wo bodua na ka wu ya ka se bi ko wu kwatie wuo me da ti mi ni aba papa bi na me sha fa kwata papa ene ointment no etu stretch marks ase nantem wa propro anase ekoro honamoni ensansa anase enka ewo nipadua no eho mesre wada bomodi ane bra wodi bomodi a ne pebito ns ointment na wankasa wode sani pa kokko ni patuntum anase chocolate color wo behunu se ampa ointment ne de doso nenso ns ointment ebi didibi achi ampa o ye de kanfo ma sanka bisesi a wodi ne ba bia frefre obagofia mira baho ejosuo e champon brofen kwamo highway asubega wade bakoto na ya woni no kene interdina babu ne dike obuto live na bago fio yi e no fa kwata be kan so wo ba wo ti awale ase na de bia be mebu ade e dia ho denko ya be ma na so e be ma bu omo no se do mu su pa si omo dero so be ma buru wie na nyina wo sane so a o ma no do si mo bi na wo sane so a wo cha jet are ye bo na o te wo se ye bo me bema no di bem bema ne ba me ka bema na ki bema be di no ba no bo wade bakrao me insha papa na sa wuyi ns ointment free wa awake natural capsules and wo ho na eno so ye ma ene memedro na awake no enyane de awuo eno ti se bia bema wo ni atenka oba wo ni atenka bema wo de bosso a se sia na waje mu odwonso ntentem ni titu najo enemu nsa ya de gonorrhea syphilis wonum na to a wontumi eni di ana meso wo de ye awake natural capsules e boost immune system no eno ti sa wonum a wonta nyare rough eye ns ointment odi efabisa kraketo awake natural capsules ebebo ahane so enkai okanhye ubenya bi ewo kinso kebal repash ventures tinata debal baseline pharmacy nisi pharmacy and rejoice kofodua for monko gabson delight drug right and a bino pharmacy enkoko wusko bi hillside and a bb pharmacy kaswa tribe of judah kumase daniel misty kolena kabme and a kriske freyera ns ewo 0245 079915 0245 na Ayona Pharmacy with the piling capsules and then ointment and aba eye kokwa dro tatahwe ni nyina ne se kokwa dro nipadua no emu na wogi ho a enye a wonu no piling capsules no a na ahye kokko no wo inside na ani de na piepie no wo de ointment no afefa so kokko ni nyina ebehye fra Ayona e wo 059 721 6047 059 721 6047 yebreno enya aso awie abusua pane same echampo eba bagedwa na wode agodie mu nsam e de atoaso midi e de Maa Akos echina so ya de another powerful show ebebro Akoma e dansiona ye to me
mediatina all day. This Akoma, dance your na yet to mediatina all day. Akoma,